Afrika-Dzonga nhlekani mingisero umngana lona FM na kuhlekanisa kolonga ngisela state station ko nokona ku Africa wa vulavula mina ni khalanga Pet Mathebula ni wa smart wa Jimo xitanga maxingirtano wa jaja na makona le wa ndandadze itaka wena T kusuka studio 13 ile pulo kwani nhlekani lo ile studio 2A ya kungari ile studio 2A ila itako yuma kona mingisero umngana lona FM nokona ku Africa wa vulavula eko axela wena T kusuka haleno ekutisela nokona ku Africa wa vulavula umelerisiwe njidani Eric Mabas mina ni khalanga Pet Mathebula ni ngwana smart wa Jimo xitanga maxingirtano wa jaja na makona le wa ndandadze akwamkela mingisero mena kolonga ngisela state station ko khumete mina tintsena kubilawara ya khumembiri timhaka titele hindlela yaleyo timhaka loko titele titani to vula ntsena ku hila ku tatwa ku we ikhometi kwala u nga va ko u ri ko ku na ku vilela ka leswaku ndawulo kumbe varhangeri va matiko ya tiko ra Afrika ra matiko lama nga ko ka tikonkulu Afrika vele ku tekeni vanhu va vo la matikweni la tikweni ra Afrika-Dzonga van'wana va kha va vulavula mavunwa va kha va ku dlayiwe vanhu ku na vanhu va nga a xibedhlele va nga koti ku na nchumu sweswo swa ku taniya ku ve sweswo swi ve swi ri swona hi ndlela leyi a hi va laveli va ndhawu ya xikaya ku va va ta angula ka mhaka leyi ku nga ri va ndhawu ya xikaya kambe va ndhawu ya timhaka ta vudyelwani bya matiko mambe ku va va ta angula ka mhaka leyi kambe riqingho ra tatana Crispin Phiri ro ri la paleni se swi vula ku hina hi ta twa n'we ku n'we mi ri yini mhaka yeleyo ku swin'wana swa leswi nga ko i ku loko ku ve ku na rizondo ra muxaka lowu kumbexani nkarhi wa kahle wa ku matiko ya nga se kombetela Afrika-Dzonga hi rintiwo kumbe hi tintiwo a masunguli ma languta ku mele ku endleni ka yini wo kulu makaya ka vona hi ku van'wana vele ku va za va tsutsuma va kutani hi ku tiko ri khisamini matsolo laha nga na mali murhangeri wa tiko na maxaka yena se va ta ndlisa ku yini se va sindziseka ku va famba va ya ringeta ku lava madyelo ya rihlaza ya loko va ku va lava madyelo ya rihlaza va ku phala ka xaka kun'wana va kuma ku hayi lava nga kona va byeriwa ku va laveki mapa mhaka kona se a hi buleni na va hi dzikanyana hi yo leyi ya fukupilawara ya 12 i nkarhi lowu a hi vekele tatana Phiri ku hi ta bula na vona ka vo kambe riqingho ra vo ro ri la paleni kumbexani n'we mi tiva ku holobye lamula va byeleni ku a hi va laveli vona na tatana Phiri kambe a vele ku hlamuleni tiqingho ta vona ni tshemba ku va busy ngopfu lava nga kona kambe hambi va ri busy a va mi byeli ku va busy hi yini hi ku a ni hleketa ku va busy hi vaaki va lava hi nga ka vona hi lavaka ku va vulavula va angula ka yona se na swi tiva ku nongonoko lowu ku na lava va tivaku un'wana a tivaku un'wana se hungu rero ri ta fika na le ka holobye Ronald Lamola hi la ku ta twa ku leswi van'wani va ambassador va nge ri ku hembeni va ku vanhu va matiko ya vona va vaviseka van'wana va le swibedhlele ku fana va le Ghana tinhlayahlayi leti va ti vulaka a ti vulavurisana leti ti vulavurisiwaka hi va BMA loko va byeriwa ku va maphepha vo veri va na maphepha se tin'wana ta timhaka leti kumbexani a hi ta lava ku vulavula na vona ha toho hi ndlela yaleyo se hi lavele ni Lamula kwalano xipano xa Afrika va vulavula kwala mi nga yingisela mi ri koho mi n'wi byela ku tatana Phiri a hi le ku kumeni foni ya hi ri la a paleni ku ve ntirho wa koho vhele wa tatana Phiri wo hlamula foni va kota ku vulavula na vateki va mahungu hi ndlela yaleyo se yi ri la paleni hi mpfhuka rixini se hi ta twa ku n'we mi ta hi lavisa vona ku fika kwihi loko a vulavula hi ku ri la paleni ai tatana Odas Ngove na va hi dlele kusuka Mupani vanhu va ha mati a Giyani a va swi tivi no hikokwalaho ka yini a va byeriwi nchumu loko vutisa va masipala wa Giyani ve ri hayi swi tiva hi va Mupani kambe yimani hi va vutisa loko va ya ka vona va kumi munhu a va hlamulaka nchumu leswo swi vula ku Mupani a yi swi tivi ku timhaka ta mati swi na emergency hi ku anageni vaaki va tolovetile ku na loko ku nga ri na mati ku nga vi nandzu hi yo mhaka van'wana loko va mi fananisela na nkarhi luwa wa khale ka va Professor H.W. Intsanwesi va ku a ku nga tleriwi loko phayiphi yi bulukile lava sweswi vo mi byela ku phayiphi yi bulukile a ve ri hi le ku tirhaneni ve ri hi le ku yi bulukile rini vete va rivele ku hlengeleta mati twanana mati ya tele mara va rivala ku hlengeleta hi mhaka ku sweswa ku vanhu vatirhi va koho un'wana na un'wana n'wa tipolitiki na va le tiofisini va n'wa tipolitiki hi yo mhaka ku na nchumu sweswi va busy na tibranch ku le ku langutweni ku ma nga ta va mukhanselara se mara vanhu va lava mi lava ku va mi vhota va ta mi vhotisa ku yini mi kha mi nga va tikorhokeli
hi ku loko va mheni ni vhota ko ni nga ta mi vhota ni mi vhotela leyi mi kha mi nga yi korhokeli hi ku xitulu xexo mi nyikiwa hi tivhoti leti mi nga ri ku na mhaka na tona sweswi loko vaaki va fanele va heta masiku vhiki ku hela vhiki ku ri hana loyi a tivaku na swi tiva ku loko ka ha ri na tatana Ngoveni a ni to va fonela sweswi xin'wana xi ta endleka kumbe va heta va hi tivisiwile tanihi vaaki ku hava mati giyani mara lava nga kona hambi kumbexana va ta hi byela hi ta va hi kha hi bula na vona a ni tivi ku vona na suka ku vhe ofisi yi sala yi ri ha munhu loko ri ku ko endla yini i tirha yini ku tsandza yini ku huma xitatimende xi byela vaaki ku xiphiqo hi lexi a na kena va nga ta xi humesa xitatimende va ta humesa xitatimende va ku hi rivele ku hlengeleta mati i muaki wihi a nga ta pfumela ku hi rivele ku hlengeleta mati hayi ku hava mati nsami hayi ku hava mati a N'wamanungu mati ya koho hayi ku hava mati Nandoni ma koho munhu loko hi rivele ku hlengeleta mati ka reservoir i ncini mi tirha yini ni tshemba ku mi nge swi vuli mi hi byela hina mi to byela na hi xin'wina ivi van'wana va ta hi hlevela hi ku n'wana lo tata ni hlevela ku have va rivele ku hlengeleta mati ku na menejara ku na yini hinkwavo va hola na tifoni hinkwaswo va kha va nga ndli nchumu loko ku ri ku ma vilela hlamulani a hi mi twenini vaaki va ha mati veri ku buluke phayiphi twanani va rivele ku hlengeleta mati loko va heta va rivala ku hlengeleta mati ivi ku buluka phayiphi vo ka va nga lava ku nyika vaaki mati hi swo ka a ni swi tivi ku mi tshama na ni vutisa na namuntlha na ha vutisa kasi giyani yi onhe yini ha swi tiva matimu ya lama ya ku mi te yi ta sala yi ri rhumbi hina a hi nga ri kona loko mi holova sweswi mi nga holovela swona se loko ku ve ku na loyi a nga ni yingisela a tirhaka ka timhaka ta mati a Mopani a foni hi twa ku hikokwalaho ka yini mi ku mi rivele ku hlengeleta mati hileswaku munhu yaloye loko o za ku yi rivele ku hlengeleta mati a fanele a hlongoriwa i tirha se i ta hlongoliwa hi mani hi ku i membara ya wan'wana i ta hlongoliwa hi ku hi nawu a hi fanele hi n'wi landza munhu wa kona a hlongoriwa a nge le ku korhokeleni vaaki va pfumala mati hi mhaka ku munhu i rivele ku hlengeleta mati ho byela ni vaaki ke ku ma hlengeletiwa kwihi va ta va ya hlengeleta a ni n'wi marivaka 0860002543 na swi vona ku na munhu lalanini kambe yin'wana mhaka hi leyi ya ku mfumo wa hina na mikombela tiyisisani na ku vona ku swilo leswi mi nga swi kuma swi tirha loko mi teka mfumo lowu yana ni mahlweni mi endla ku swi tirha kusuka ka tidirata ta le Kruger National Park kumbe kolomu mi nga koho hi fika njhani ka xiyimo xa ku va ku a bombela ku vona ka nghala yi kha yi jikajika hi tlhelela ka malembe ya va 18 ogirile hi hlangana na tinghala la hambi swi ri tani ve va yi khomile a ti ri timbirhi va sungule va khoma yin'wana sweswinyana tolo va khomi yin'wana KZN Northern KZN na koho ku na nghala yi nge le ku jikajikeni va ka yini kambe lava va nga dyondza veri yini very you are on your own a hi ku timikiselo meni 0860002543 na ri teka riqingho rero ndzaka lexi Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani hi mamukeri laha hi le ka Munghana Lonene FM i nhlekani hi pfukile hi nga vona papa ei riqingho ra n'wina a ni tivi i rito kumbe riqingho ra n'wina ri le ku twaleni okay anyway votpela iko makale ni nga yi khumba sweswi a ni nga la ku nghena hi yona mara yi a mi ba mi tiyisa se ya mati leyi ne problem yikulu kumbe ngopfu nga tivi yona ke mara ixi a ku va swi lava fanele ku va tirha na vona kumbexani yimani ni mi tlherisela ka muhumelerisi mi sungula mi hi twa ku layini yaleyo yi nga kota ku lunghiseka ke mi ta kota ku yingiseleka loko ma mi tlherisela tani yimani hi kuma un'wana mi yingisela nhlekani pfukile njhani Khalanga papa mina hi pfukile a ni lava ku vulavula hi leya president loko va ku va ri wa vulavula tolweni a hi suka hi swi toka n'wi nga ta hi byela swona a nga ta nga byela xitava swona ku yimeleni va hi sala va ku ta va huma hi le hansi naswona ti-comment ti nga va koho la ka thelevhixini a ni langutele
then skweni mana vo impela unebona avlo nikubona kula akungana nchumo kulo udela vanhu ngari va tshama na kambe mi fike njhani ku nga ri na nchumu hikuva va vulavulile timhaka ta ku ta ndliwa yini na yini na yini mo ka mi nga swi tshembi ku endleka yini enforcement leyi va vulavula ku yo ya maphorisa va tsandzeke khale loko march on march a yi nga tumbulukanga la a swi ta va kona swilo leswaku a swi nga ta va swi humelerisa siku na enda ku etlela na leyi na tsundzuka last hi ze hi vulavula khale nga loko hi onheriwe patu la dzana namuntlha na patu leri a ri fambi moku loko ni ya twa van'wana munhu va ku hi khale nga vulavula hoyeri nga ku na swin'wana swi lavaka la ka patu loko khale nga loko u ta dzana na siku na rin'we a nga ta vulavula marito ma vulavulaka hikuva epfutera ri nga humelela va fane payipi xikarhi ka patu a ra ha fambi ri parile patu se sweswi van'wana va burise na tidalameti tilo ta vo ti krekile se va pfule ti-case va pfulela mapatu it's a serious case manje hikuva ni vulava va ku khala nga erimeni ro lava swin'wana va mi hemberile mi twe member ya ANC a ni ta va ni lava swin'wanyana ni tiva ku ni lava swin'wana se a hi tirhi hi swona a ni zangi va member ya ANC na kumuna kasi swi laviwa loko ri member ya ANC ntsena vo va lava ku swin'wana va va la ku dyela va va la ku dya a ni ti ku la ku dyeni ka government because government fanele ku tirhela vanhu ni mi twile papa Liketsi hlayisekani swoka inkomo tovela 0860002543 ndokoroko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomandlela a hi amukeleni un'wana mingiseritwa makumembirhi n'we timinete kupela wara ya 12 nihlekani mpfukile khalanga papa mina hi pfukile n'wina mi njhani kona man ina mi vulavula ku fana na vakhemani swi tshike yanani mahlweni khalanga meni muakatiko wa kwala ka kun'wana vita ka maweni ni kombela loko meyara va ta kwalani mi hi vutisela xivutiso lexi hi ku katsakanya khalanga kwalani hi na plant kwala ka mahulu vanhu plant leyi i ya khale ngopfu loko ni tsundzuka hi 2008 i nga ze ku dzumadzuma mhaka ku hi fanele hi endleriwa damu leri nga ta kota ku supply muganga luwa so na sweswi khalanga na hi le ku kayakayeni hi mati kwalani ku tshama karhi ku tsemakanya tiphayiphi lembe na lembe mi ri kwalano ku komba ku a mi kona yima ni mi byela timhaka ta mati i swa mupani hi voni nge le ku kayakayeni na vona sweswi lava hi lavaka ku vulavula na vona va Greater Tzaneen se swin'wanyana kumbexani va nga hi pfuna na vo khalanga ma ta ku ni twa ku vava hi khalanga lembe na lembe ku celeriwa tiphayiphi kwalani na sweswi a rila hi mati munhu no xava mati kwalani kwala kaya ni tshama ni koho kwalani na vuya nkarhi wun'wana na wun'wana mara ku ri loko ni vuya ni twa mbila mi vava ngopfu ku hi tshame na plant kwalani lo khegela layini ya mati ku na phayiphi yin'wana yi nga tsemakanya hi kun'wana la masiringa la yi hala ka xihoko a yi pfuti mati yi ri commutate ya asbestos va yi boxeterini mara hina a yi hi pfuni nchumu phayiphi yaleyo ku boxetele masipala awa a ni ri masipala phayiphi leya wulo yi tsemakanya sayi laha ku nga tinyusitesi ta vaakatiko ene vaakatiko a va cheleriwangi mati laya maswivisa tele masipala awa a ni ri masipala phayiphi leya wulo yi tsemakanya sayi laha ku nga tinyusitesi ta vaakatiko ene vaakatiko a va cheleriwangi mati laya maswivisa a va na tiphayiphi laha ta mati volo tshama nje vanhu lava phayiphi leyi tsemakanya hi laha masivona volo tshama a volo nyikiwa switandi leswi volo nyikiwa va nyika hi mani i tindhoni kahle ma swi twa ku mi nga se vilela hi mi kombetela van'wana tintiho hi tintiho a swi ta va kahle ku mi sungula mi ti kombetela na n'wina hi xin'wina ku tindhuna loko ti nyika vanhu switandi ti va ti nga swi tivi ku laha ku na phayiphi laha ku na yini ke loko ri ku ta swi tiva ti va ti ka ti va nyika switandi ti ka ti ku va ta nwa mati ma huma kwihi hi yo mhaka va ku fanele ku va na ntirhisano exikarhi ka tihosi tindhuna na mfumo hi ku angarhela ku loko ku pandiwa switandi swi tiveka ku vanhu lava pandiriwaka switandi va ya nwa mati ma huma kwihi va ya kuma gezi swi ndlisa ku yini masi va swa muxaka wolowo se hina khalanga a hi hlenge mali laha hi landza hi hlenga mali hi ku mfumo wa hina wa vona ku wa tsandzeka hi hlenga mali ya hala xikolo xa Nkambako hala ni tshama la tinyunivhesiti ta Nkambako laha a va ngo le akanama ku hina hi ti hlengela mali ya ku hi ti lavela phayiphi ya hina leyi nga ta ka yi nga ndini yi nga vi na vandalize ku westa mati ma swi vona so
pipe liya a yi ri kahle mara ku te vanhu lava loko va ta va endla project ya ku ndla pavini la kontraka a fika tsemelela swilo leswi a swi endliwini laha swi ri well organized ma swi vona se va ku va ta endla since that project leyi yi hundza ya pavini na sweswi ku dry at least nkarhi wa mati a hi makumanyana swi to mfumo wona wa tsandzeka laha xikolo xa nkamba ku na damu leri a va te hi ta kuma mati ka roho leri ta chela xikolo ri chelela na phati yaliya hina laha mara sweswi a swi le ku endlekeni se ene vanhu va ku va na tikhanselara ha ringeta ku hi vulavula na voho tanihileswi hi nga kona vo mara swi ni twisa ku ngo khalanga ni tshame kusuhana na mati laha ene ku na vanhu lava nga na tijojo hala hansi hala makumukumu hala kusuhana plant u kuma ku va hi xavisela mati mara hi lo tshama na wo laha ma swi vona va kelela mati laha swidebe va ta hi xavisela laha xikulu xa hina xa akanama ene swi hi vavisa ngopfu loko ni tsundzuka minister a karhi no vula Mukonyani hi 2008 a va te ku ta va na project ya ku endla damu lerikulu swi dume ngopfu va ku na vanhu lava nga lava va fanele va suka laha mara from that day until today a ni tivi ku swilo leswi swi helele kwini hikuva timinister leta hina to vekiwa u kuma va ku minister wa mati ndzi ku minister of foreign affairs ndzi ku minister wa yini a swi hi pfuni nchumu swilo leswi ma swi vona kambe a swi fanele swi mi pfuna masitoko lexi hluphaka yini i ku van'watipolitiki van'wani a va vi va kha va lava ku mi tirhela tanihi vaaki hi ku loko a va fanele va mi tirhela ku tanihi vaaki i mhaka ya ku a ni vona hambi vo famba ku na murhangeri wa xi-admin loyi a thoriwaka a za ya pensionini a nga fambi yena i va kha ti tiva tipulani leti hinkwato kambe vo tshika hi mhaka ya ku lava maendlelo ya kona yi nga ri avandli leswiya swa ku va byelana ku hayi mina leswi ni sukaka laha ni siya ku ri na leswi na leswi na leswi wena yi nghenaka i nga landzelerisa leswi na leswi nga ri n'wana n'wana loko a nghena i sungula swa yena so swi vulavulaka xiblohani kwalaha akanani kwalani ku na ndhawu yin'wana lasi vana va xikolo va ze va lava ku nwela va tsemakanya va ya xikolweni laha maswisani ku na ndhawu yin'wana no swi tala ngopfu mingiselo mina a hi swi gimeteni kwalani mani hi ta kuma nkarhi hi vulavula hi yin'wana yaleyo mi nga lomu swi katsakatsa ngo swi hetelela swi nga twali kambe ni khesile tlhelo rero mingiselo wa mina 0860002443 makumembirhi nkombo timinete ntsena yi beli awura ya 12 na kona ku ya Afrika wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM nhleka hayi botpet papa mina minjhani mpfuka hi pfuka hi ku tana hina nchumu n'wina minjhani una hi pfukeni ina a ni kombela ku mi vuyisela nyana ka mhaka leyi ya tolonyana leya kulukumba loyi a nga nghena a lan'wa riqingho a moyeni lowa ka mukhomi le ka hina Face Enough okay botpet mono ku kulukumba luya lexi nga endla ku ri a tsutsuma riqingho hi leswi mi kha mi n'wi vutisa swona vutisi lowu n'wana na n'wana a n'wi vutisa kona ni ta sungula laha botpet nkulukumba luya lexi a nga ku xi endleni atikweni ra ka mukhomi i ku tlega tiko ku ri a ka ha twananiwi ka mukhomi hi timhaka ta yena ende leswi xi ni vavaka ni twi a vula timhaka ta ku ring road leya ka mukhomi loko yi ta a ku consultiwangi malama i mavona ma rihlaza botpet ni un'wana wa vanhu lava a va ri kona loko ku consultiwa ka patu rero ni va un'wana wa vanhu lava va ri kona ni loko ku endliwa soil sampling ya patu leri nga ta famba hi kona kulukumba yaloye Jabu Mthombeni a nga ri kona no va kona tikweni ra ka mukhomi o vuya loko maviyaka hi kona a koleka information a sungula ku ri a hi tlega hi n'wi lwisa tinyimpi ta yena na vanhu lava a lwaka na vona se kambe ni byeleni sweswo na swi a hi sunguleni la ka patu laha ri fambaka koho hi laha mi twanani ku ri famba hi kona hi laha a hi twanani kona botpet patu hi laha twanani kona se kasi loko mi ku matlegiwa mi vula yini ku lwisaniwa va mani na va mani kahle hi leswi nkulukumba luya loko a vuya lomu a vuya kona ya Joni yena na meyara a va twanani ti-reasons ta vona se u dlayisa tiko sweswi wa tiko ra ka mukhomi botpet mata a ku tirheki i magoji hala na hala vakhegulu va hluphekaka hi xibedhlele vana va xikolo va hluphekaka hi xikolweni hi mhaka munhu a ri yexe loyi a hi hotspota ku ri hi n'wi lwisela tinyimpi ta yena a ni mi twisisi loko mi ku munhu a ri yexe njhani hi ku va vulavula hi ku na ntlawa lowu tlulaka 700 ya vanhu va enough is enough a hi tiyisi botpet sweswo a hi tiyisi mo ni mi byela ka yona ntlawa walowo munhu un'wana na un'wana kwalaha tikweni ra ka mukhomi u ri
i muakatiko ka vona ve ri i vaakatiko va ka Mkhomi hikuva vaakatiko va ka Mkhomi hi lava nga pfumela ku patu a ri tila mandzi lexi xi ni ngo haxa hi tleka i ku patu leriya tanihiloko ni hlamusele ku misala u lwa na meyara ri hindi hi le ka meyara ende meyara khale va tshama kwalaya patwini ro ya emasirheni ene hi lava ka masipala lowu va ta va hetisela patu leri nga ta hi kota ku ri hi yisa emasirheni ri yisa swikolweni ri yisa le ti-crashes la ku fambekaku vanhu va nga tala kona se meyara ku va tshama kusuhani hayi kusuhani va tshama hi kona patu ra masirha ri hindzaku hi kona hi na problem loyi sikolwe kona se va ta suka va tshama ku hi meyara ku patu ri kota ku continue ra mahlweni tikweni le ka Mkhomi kahle okay mina ni kombela ku mi tlhelela aka muhumelerisi ane swi vula ku Mthombeni lava hi ta fanele va lava hi va kumela nkarhi na n'wina na va masipala hi ta vulavula mhaka leyi hela xikan'we hi twa ku kahle kahle xiphiqo i yini hi nga tsaka vo Botpet tanihi vaakatiko va ka Mkhomi lava va na swilo swa hemaku hi swona ku patu a ri hi ya mahlweni leswi enough hina a hi swi tiva hambi ku ri tribal a nga tiveki Jabu Mthombeni leyo u hava na tifayili structure ya xexo ni wela ka xin'wana xa structure kwala ka Mkhomi structure xin'wana na xin'wana xi na buku kumbe fayili ya xona a tribal loko mo nghena tribal ka Mkhomi ku mi komela fayili kumbe tibuku ta enough is enough ku ya tiveka tikweni na ku hava na phepha na rin'we Botpet mi nga ta kuma va nga ta mo humesa rona va Mkombo yi va ngopfu mhaka leyi Botpet inkomu hileswaku nkarhi lowu wa awara mula ngopfu ani ni vula kwala ka 27 ku ya ka tinhlongomhaka ta mahungu mi vula ngopfu xikenleki ku nga vi na muhumelerisi ni kombela hi hlangana na mi humesa xirhambo xa muyingiseri yaloye a ha ku fambaku na tatana Jabu Mthombeni na va ka masipala va ta heta vulavula swi hela swi leswi leswiya a heta ku once and for all swi hela swi leswi hi kota ku twa kahle kahle xiphiqo i yini na n'wina vayingiseri tshama ni mirhi ya ndleve a swi nge vi vhiki leri swi ta va vhiki leri taka tshama mirhi ya ndleve ta mi byela ku rini ku loko ku ve impela matlhelo ha mambirhi makoho ma ta kota ku angula swi vhe swi hela kwala moyeni walowo kambe sweswi a hi 20 mahungu ya misava awara ya 1 ta emisaveni nhlekani eka Malamulele eka Mhinga ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM Makombandlela u kayela leswi eka Munghana Lonene FM sa ha languteni ka timhaka ta hi ku kuyiwa ka nhlawulo sweswinyana swi vula yini swi vula ku loko mo tlhe mi vuya mi ri na matimba malama mi nga na wona ka timasipala teti va nga ka tona va ta ya mahlweni ku hava xiboho xa ku va lava yi nga va nghenisa sweswi loko ho vuyelela va ta ya mahlweni va ta nghena a dibeni ku fana na yin'wana homu va ta diba loko va nghena va nga wa vona wa tiva dibi a dibi loko u risa tihomu u yima le ndzhaku ti nghena a dan'wini ya loko yi nga humi yi nwerile a ni vula ku se swi vula ku va twa ku kufumeta xitulu dibi wa ri tiva u tiva na ku nwela swi vula ku risile se va to kufumeta switulu sweswi ku hava ku kufumeta switulu na hina laha hi nga tshama kona hi le ku kufumeteni switulu hi le ku tekeni ti-decision a vona va teki ti-decision a ku vi vona va convince ku ti-structure ta ANC ku ti va veka ka ti-process a swi fanelangi ku a ku hava moya wo kwetsima u nga ta chika u ta wu va pfuna a ku vulavuli mintirho Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani sweswo miyingiselo Munghana Lonene FM kume na rumune timinete ntsena ku bila awara ya 12 liya ka Mkhomi ne a hi vheteni hi pfarisa sweswiya liya ka Mkhomi a hi pfariseni sweswiya hi ta vitana Mthombeni hi vitana muyingiseri loyi a ku humaku hi vitana va masipala futhi va masipala kahle kahle na vona loko ku ri ku ya hi leswi miyingiseri loyi a ku heta ku swi vula swa ku vo tlegiwa a va masipala no laveka ku fika sweswi va nga se laveka hi sungula hi basita liya ya n'wina tanihi vaaki swi hela swi leswi ma hi va mhaka kona
swi hela hi kota ku vona ku yiwa ku himpela vaaki hi ku loko patu ri nga ri ku yeni mahlweni himpela ku na xiphiqo tin'wana mimpimanyeto ya tlula ya khupuka loko sweswiwani timasipala ti heta lembe ximali loko timasipala ti heta lembe ximali swi nga endleka mi kuma ku mali leyi nga ha vi kona hi leswi mi twa ku mali yi tlhela na hi mhaka teto tani ta ku project a ya ha yi mahlweni kumbe meyara mi rhurha ka na n'wina a fane ku mixana mi yo rhurha swi hela swi leswi mara swi nge koteki ku meyara va rhurha loko ku ve leswi mingiserelo a swi vula ku ntiyiso swi nge koteki ku va meyara va rhurha laya hi mhaka ku tipatiri na ku lava meyara va tshama kona na patu leri ra xikontiri a le kule leri ra ku na hambi va ri pavement leyi va ha ri kusuhi ngopfu na patu a va hlupheki a ni tivi kambe i njhekanjhekisana hi ta tshama na yona hansi loko hi rambe swiyenge leswi swi khumbekaka na n'wi van'wani mi lavaka ku va xiphemu xa ntirho lowu xa nongonoko lowu mi nga chavi ku tsalela tatana Ncindani email ka mabasa@sabc.co.za mabasa@sabc.co.za a ni nele khoto va koho lava vitaniwaku friends of the court van'wani va ya va kwaku n'wina swi tiva ku a mi le ku ni khumbeni mara na mina na lava ku khumbeka la na n'wi mi lava ku va vanghana va nongonoko lowu tana kambe mhaka leyi ni lavaka ku hi nghena ka yona loko hi kutani se i nkarhi wa nhlokomhaka a hi dzikeli hi anamisa miehleketo Afrika wa vulavula hi ya leyi ya timhaka ta vanhu vo huma matikweni ya le handle mi vona ongeti yi ta hela loko endlekini hi ku loko mo languta sweswiwani xiyimo lexi xi nga xiswona mi ta swi vona ku ka tika hala va macha hala va yindla yini ku le ku tikeni yi ta hela loko swi te yini ni vutisa xivutiso lexi hikokwalaho ka ku va ni langute timhaka ta ku loko mo vona leswi swi endlisaka swona swi le ku nyakapfariseni na vuxaka bya tiko ra Afrika-Dzonga na matiko laman'wana hambileswi swi nga fanelangi hi ku na matiko laman'wana na vona va fanele va kha va languta ku kasi vona vanhu va vo ngo tsutsuma matiko ya vona me vo mhaka ko miri yi ta herisa ku yini va ndzawulo ya xikaya a va na vatirhi va kenela maphorisa a va talangi masocha a va talangi kahle se ku tele vanhu va le huma matikweni le handle se mi angula mukwini 0860 002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 ku hela loko ka vhiki i ku hela ka vhiki ka Comrades Marathon ai amukela mingiseri loyi hlekani Inhlekani Khalanga mjani? baba mina hi pfukile ngobona Hayi hlayisekile swinene Khalanga. akhenza Ya no Khalanga mina nitwa onge President Ramaphosa loko a va ri munhu wo tshembeka eka mbulavulo wa vona wa sonto a va fanele va sungule hi ku pfumela ku mfumo hi wona wu nga tsandzeka ku fambisa tiko na ku enforce ti-immigration laws ku ze hi fikela hi nga kona namuntlha. But instead president lexi va xi endlaku i ku kombetela van'wani hi tintiho no va chuhiseta leswaku va ta khomiwa ku ri hi ku hi vona na mfumo wa vona va nga hi fikisa laha hi nga kona. Ni vula Khalanga loko ho langutisa hi tlhelo ra swa mintirho mente nga ku xiphiqo a hi mhaka ya ti-undocumented immigrants ntsena ku na vanhu vo ta hi le matikweni ya le handle lava nga na maphepha la tikweni kambe va kumeka va thoriwa eka swiyenge leswi va nga pfumeleriwangiki hi ku ya hi nawu ende xikombiso xa kahle xo hanya Khalanga ku ya va domestic worker yaliya ya president Ramaphosa ya le Phalaphala yo huma Namibia ende sweswo swo hi kombisa ku president hi van'wani va vatshovi va nawu la tikweni mi ta tsundzuka ka case leya ya le Nkandla Khalanga former chief justice Mkhoweng va kumeke va describe president as a constitutional being ku munhu waloye huma handle eka sector leyi a nga qualifyeki ka yona kambe xo hetelela Khalanga nto onge loko president himpela a va ri serious ngopfu hi ku address mhaka ya immigration a va fanele va kombela leswaku vanhu lava nga la tikweni va swi tiva ku ve le tikweni va ri hama phepha a va ti heleketi eka ti-immigration offices
leswaku va ta pfuniwa ku tlhelela kaya ntwini wa ku sweswo a swi ta tlhela swi hi savhela ngona ti-resources to famba va hlotahlotiwa va lavalaviwa lomu va nga tumbela kona but a ni twi president va swi khumba swilo swo fana na sweswo xa vona ku vula ku vaakatiko va hava matimba ya ku vutisa vanhu ku ti-documents ta vona ti le kwini and so on se ntwini wa ku hava political will kahle ya ku addressa this issue khalanga loko ku ri hava political will ku nga va ku ri yini lexi xi endlaku ku va nga vi serious hi ku ni twa mi ku loko a va ri serious lexi xi nga va ku xi endlaku va nga vi serious i mhaka yini ya ku va ku ri hava political will nako ku va ri hava political will swi nga va susumeta yini ku na mhaka leya ti-business interest ya varhangeri lava hi nga na vona khalanga issue leyi ya immigration ya hlupha because ni twa ka introduction mi ka mi kombisa ku matiko laman'wanyani hi nga na wola ka continent ya hina van'wanyani va voho ve le ku chuhiseteni ku n'we va Afrika-Dzonga loko mi teka nawu kumbe mi tshikelela vaaki va matiko ma hina kwahala ka n'wina na hina hi ta endla swo yelana sweswo so hina varhangeri la tikweni ra hina khalanga lava nga na mabindzu ni vula ku president Ramaphosa hi un'wana wa varhangeri lava hi va tivaku ku va na mabindzu na ti-shares ka tikhampani to tala so tin'wana ta tikhampani ta voho hi tin'wana ta leti ti operataka ematikweni lama ya kumekaka ya va ya ri na problem loko ku delana na mhaka ya illegal immigration la tikweni loko mo langusa tiko ra Nigeria khalanga every time loko issue ya immigration yi kumeka yi pfuka hi van'wana va vanhu lava nga arrogant swinene va nga chaveki na ku huma va mi byela ku hayi loko mi ndla sweswo na hina mabindzu ya n'wina va tlhela va malongoloxana hi mavito ma nga la tikweni ra hina hi ta make sure ku na huma fana ma nga operate mara phela loko mabindzu ri kha ri nga operate loko sweswiwani n'wina mo fika mi onha bindzu ra le England leri ri nga le ku xaviseni la vavisekaka ha England ku vaviseka n'wina mi xavaku ivi ku vaviseka na n'winyi wa rona ntsena lava va vileli sweswo khalanga mo languta example ya sesiluwa wa Modlara luwa a nga tshama a hehliwa hi timhaka ta identity theft endzhaku loko swilo swa swi vumbunukini la tikweni loko a tlhelela la tikweni ra Nigeria ku hi komba ku maybe a vo hi komba the middle finger va tlhela va make sure ku munhu lwani va n'wi yisa mahlweni a phushiwa ku va a humelela ka yin'wanyana ti-competition leti a ti ri koho le tikweni ra vona just ku va hi kombisa ku n'wina va Afrika-Dzonga ku va mi humese mi disqualify munhu loyi le tikweni ra n'wina a swi pfunanga nchumu hina we are going to make sure this person hi n'wi endla leswaku a humelela ka swin'wana le tikweni ra hina se ni twina ku Nigeria kahle ka this issue khalanga vanhu lava va arrogant ngopfu loko hi dilana na timhaka ta immigration Enko 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula Africa wa vulavula yi ta koroka na wena nangona ku Africa wa vulavula hi le ka Mngana London FM komandlela 0860002543 I am getting one mingiselo nhlakani mjani good pep fokele minjani papa ayenda na skala vito ku fika Dzanini ne ntangena leya vaakatiko va ku huma handle yi lava vaakatiko hi nga landzeleli ngopfu ma-politician Afrika hinkwayo yi xavisa vanhu mara vaakatiko vo fika va teka final decision lava macheni machi va teka kahle ku ti-30 swa 30 ka June va endla leswi se president yo pfuka yi vulavula a yi kombisi kusuka rini ku afika ku ta ku endleka yini ku komba ku laha hansi laha vaakatiko hi twa ku vava na entirhweni ni vangisa na ri foreign n'wana wa mina exikolweni i ri foreign magriza xigulana exibedhlele i ri foreign ku hetelelisa ku ematikweni ya voho va hanya kahle da so van'wana va ku ni nga namba ni ya tshama Zimbabwe because Zimbabwe is empty ku tele la South Africa na Zimbabwe kambe loko mu ku va hanya kahle mi vula ku va hanya kahle kwihi leyi matikweni ya vona va hanya kahle kuma ya Zimbabwe ku toriwula yina ku na munhu ku va na swimanga na yini swikolo swa vona swi empty sweswi le South Africa a hi vulavula ku vana va xikolo va fika va 40 ya vana tlilasini va ta va 40 njhani karhi hi endla xikolo ku ta vanhu va le handle va nghena va hi tirhisa ti-alsama status swa vona swo ka swi nga tivi swa ti-fake hi mhaka yini mfumo wa ANC na EFF
na MK vanharhu lava tsokola tikulu va nga hi fikisa laha hi nga fika kona. Loko mu ku vanharhu va mi fikisela mi nga fika kona mbula yini? Malima loko a ya Zimbabwe a ku ya la pfuna mfumo wa Mugabe ku va tirha kahle va n'wi nyike mali hi Mugabe. Loko a jika le u ri a fambeni South Africa. Loko mutsundzuka kahle Malima ya a yimela vanhu va Afrika a kula ku ngisa matiko wa na mthasisile ku tiboda ti pfurile. Loko va n'wi nyika titiya leti mali ti nga ku Ramaphosa na Malima u ti kumile. Ramaphosa u yiveriwe mali hi munhu wa le handle. I sampuli ya yini yeleyo? Komba ku va benefit. Vanhu lava ti-anti ta vona ta le makhixini i ti-foreigner, ti-garden boy i ti-foreigner. Hi to vanhu va hlayi hi mavito. Va ri ku vhota va mani. A ni na n'wina be mi koka milenge loko mi fanele mi tirha. Loko i lava ku tirha, loko vo fika va ku hi lowu ntirho, va ku mi vutisa ku ta hola mali munhu va vula, ivi va ku i ta tlhe kuma na leave. Ve ra mi chavi ku vula ku a swi koteki ni vhe ni sungula hi leave na. Mata ni big paper hema South Africa hi dlayisa hi tipasi. Ramaphosa a vula ku pasi ya ku vhota a wu tirhi hi pasi ya ku vhota ku vhoteni a wu nge vhoti pasi yi nga ri kona. Why mintirho ku tirhiwa pasi ti nga ri kona? Va nga thunthisi ma-politicians. 30 years is enough because each and every country ya Africa their first vote it was a curse. Nigeria isungule kuhlupheka 1945. Mozambique isungule kuhlupheka 1975. Zimbabwe isungule kuhlupheka 1998. South Africa isungule kuhlupheka 1994. Abakaneta. Se hi marito man'wana n'wina mi vula ku loko vanhu va kha va ku va tshunxeka va ya ka xidemokirasi vo va kha va nghena maxangwini. Mata ku humelele hi vanhu lava. Vanhu lava vulavulaka hi vona i vanhu lava a va ya emakhixini ya valungu vatswari va vatirha valungu. Vana va leswi endleriwaka vana va valungu va ku one day ku ta va mente himpela one day hi vona. Mi vula ku yini? Mi vula ku vona va navela ku hanya xilungu. Vatswari va vatirha emakhixini. Malima va vatirha emakhixini. Se loko a ya le weekend a vona ku humelela ku tirha ku mhana yena vona a ku chovha n'wana mulungu a ku one day na mentala ku chovhini. Wa hi xitina ka yena ka vona ximovha. Se ma-politician ku va va ku tirha vaakatiko a yimeni hi vuyisa nsakho evanhwini. Tihosi mi tlele a ti pfuke na tihosi. Contralesa a yi vuye loko contralesa yi nga hi tirheli a yi yise ku ya pfuka yi nga koho eCape Town contralesa. A swi nge hi pfuni nchumu leswi. Mara loko mi ku Sanko mi vula yini? Sanko leyi minkarhi yo tala loko ku votiwa yi ku yi vota na. Se loko mi ku a yi vuyi mi vula yini? Sanko before yi ANC teka mfumo Sanko a yimela vaakatiko. Namuntlha Sanko va nyikiwe timali na vona va lo hwi South Africa hinkwayo na Sanko leyi vulavulaka wa za ku huma va u farisa tidyula na macheni machi ku ri na Sanko. Ni mi twi. Inkomu. 0860002543. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi. Hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona. Kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi. Ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela. Sweswo mingisero Munghana Lonene FM makombandlela a amukeleni un'wana mingiseri loyi. Nhlekani. Enhlekani Khalanga minjani? Baba mina hi pfukile hi ngovo. Hi pfukile. Mbulavulo wa president ko va humele hosini Khalanga. Hiko ni tshamini la le ku yingiseleni ka maAfrika-Dzonga na vanhu va le matikweni le handle hinkwavo le kusuhi. Vaakatiko va Afrika-Dzonga va ri no president va vulavulela vanhu va ku huma handle va yima na vo. Loko ni yingisela vanhu va le matikweni ya Afrika va ri a ko va ku vulavula ka ku polisha a swi nga humi mbilwini president va yima na vanhu lava va hlaselaku vanhu va matiko ya vona. So a ku na lexi president a va ta xi vulavula kumbexani loko no languta hala kaya va ta tsakisa vanhu va le kaya because va fanele va diplomatic. Vanhu va expecta ku president va fanele va fika emalava ku ya kusukela mundzuku vanhu va matiko ya le handle hinkwenu mi fanele mo famba a swi tirhisi swona ku na vuxaka lebyi tiko ra Afrika-Dzonga ri nga na byoho na matiko ya Afrika. So va fanele va vulavula hi ndlela leyi va nga vulavula hi yona. Number 2 kambe loko ku ri na vuxaka na ku va vulavula hi ndlela leyi va nga vulavula hi yona
a ku na ku mavulavulele lama ma fane ma voyamela tlhelo ro karhi hi ku ya mina a ma nga voyamela tlhelo yo karhi a ma ri xikarhi a ma ri neutral ma swi twisisa a va addressa ti-issue hinkwato hi ndlela leyi va fanele va addressa ku swo tanihi president. I sympathize with the president i le ku ringeteni ku ri a endla yini because loko ma languta ku na swo tala na hina tanihi Afrika-Dzonga hi swi benefitaku kusukela ematikweni lama directly or indirectly. And leswi nga xiswo loko mo cheka tourism South Africa va ri ku na ti-cancellation ta vanhu vo tala lava va ta endzela tiko ra Afrika-Dzonga. Mfanele mi swi tiva ku mhaka ya vuendzi na yoho yi tumbuluxa mintirho yi kurisa economy. Loko languta hi vanhu va le kaya ku na vanhu lava tirhaka Kruger National Park ku na vanhu vo tala ngopfu lava sukaka matikweni le handle va ta spenda mali ya vona kwala tikweni. So a ni swi tivi khalanga ku ri xitshunxo xa mhaka leyi ku ta va yini mara xitshunxo a hi ku buketela vanhu va hisiwa. So i humele vosini mo ni swi veka kambe xivutiso ku ta va ku fana na na leswi maka swi vula i xikombiso kumbe leswi nga le ku endlekeni ku bukuteriwa vanhu va hisiwa. No i swilo swi nga languteriwa ku swi ta humelela ku na varhangeri va le Ghana va nge le ku vulavuleni marito yo hambana na lama maAfrika-Dzonga va vula ku wo hi yo mhaka hi kha hi lava tatana phiri ku va ta basisa kambe va le ku kumekeni kambe i xiphiqo xexi nga koho xa ku ku tala ku vulavuriwa mahungu i mi kuma ku mahungu ya lawa ma nga ri na ntiyiso kambe namuntlha sweswiwani n'wina i swin'wana swa leswi ve nge swi nga endleka. Ya mara mi nga rivali incident leyi nga humelela eWestern Cape laha ku nga dlayiwa laha ku nga tekiwa na vutomi bya nhlamulo ku ve na matiko ku ve na vaaki va Mozambique lava nga dlayiwa laha ka accident liya ko va ku ri Ghana yi vocal too much va le ku vulavuleni hi swona a hi swi twa mbulavulo lowukulu kusuka etikweni ra akelane ra Mozambique. So i swilo leswi swi endlekaka van'wani va to tirhisa nkarhi lowu ku va opportunistic then va endla yini mi kuma ku va herisa vutomi bya vanhu kuma ku ri match lwa a wu nga ri xikongomelo xa wona loko so swi ta tika khalanga a ri hi ta vona hi swona hina hi rimaka haleni kumbe xana hi to ka hi nga emitirhweni hi to tshama hi lava ku hiseriwa timovha hi kona khalanga 0860002543 President Berry a ku nge pfumeleriwi munhu ku va a teka nawu a wu veka mavokweni ya yena un'wana mi yingiseri loyi hleka ni khalanga mina papa mina hi pfukile ngo vona hi pfukile a khensa hi ku ya hi mavonelo ya mina yi ya hela hi ndlela leyi hi nga fika makumu hi ndlela leyi loko varhangeri va hina vo rhandza tiko ra vona va endla ti-decision leti ti favor-aku vaakatiko ku ya hi milawulawu leyi nga kona Afrika-Dzonga yi nga va simple ku yi hela but loko vo ka va nga lavi ku landzelela ntiyiso yi nge vi simple because of loko munhu a ta atikweni ra Afrika-Dzonga ka ra huma Malawi xikombiso nga ri na maphepha lama nga helela a fane a khomiwa a riha nandzu wa yehe loko ri swi boha ku a riha nandzu but hi ku vo va le ku protecteni ka vanhu va ku huma ematikweni le handle yi nge vi simple ku hina hi le ku lweni vo va le ku va favoreni hi ku ya hi leswi vo va rhandzaka sweswo hi ku ya ku va benefita yini ka matiko lawa ma nga kusuhana na yini. So loko voho varhangeri va hina a vo landzelela nawu ku ya hi constitution ya South Africa a yi ta va simple ngopfu because of loko u onhe nawu ya swi tiva swa ku endleka yini hi munhu loyi a nga onha nawu a ri la South Africa mara voho a va ndli swona va hetelela va deport-a vanhu va tlherisela matikweni ya voho leswi tlhaka swi costa hina too much because of loko mi teka munhu mi n'wi tlherisaka ka voho i ta tlhela a ya vuya mundzuku because of a ku na xi xo karhi lexi mi nga xi endla ka hi ku xi n'wi tikisela ku a chava ku a tlhela a vuyela ndzhaku loko munhu teka hi basi mi n'wi tlheriseka a tlhela ni vuya mundzuku because of a ni twisiwangi ku vava. loko ma languta sweswi ku na matiko yo fana na Ghana Malawi man'wana ma nge ve le ku tekeni vanhu va vona ne ku ti vutiseni ku loko ku ri ku ve le ku tekeni vanhu va vona hikokwalaho ka yini va nga teki va lomu nga swibedhlele va nga teki va lomu va nga tijele swi vula ku nkarhi lowu ku ya mahlweni tiko ra Afrika-Dzonga ri fanele teka xiboho xa ku loko ku ve i munhu wa le Malawi khomiwini a va tsan'wini ya ku va ku deport-a kunene a va ti va ta ku teka va ka n'wini ku fana na sweswi va ta va teka a va fanele va ndla sweswo ku va teka ku komba ku voho va na rhandzi but ku komba ku vo vola ku expose South Africa ka matiko lawa
hi nga na vuxaka na vona va vulavula swilo swo ka swi nga ri kahle hi South Africa va nga ti va ta teka vanhu va vona xikombiso mi yi twi Nigeria ku yi te yini antivi ku itolo kumbe itolweni Nigeria yo la ku wisa mfumo wa hina hi ku yi expose ka matiko man'wana ku vo va ta kota ku va ta xavisa swidzidziharisi la South Africa hi kurhandza a va la ku teka vanhu va vona va lunghisa ti-problem ta vona leti va nga na tona ku na mhaka ya maboko haram va tsandzeka ku lunghisa mhaka ya maboko haram leyi nga le Nigeria but loko hina hi zama ku lunghisa swa hina haleni va le ku cheleteni ka misava hi khapa xihlovo va chela misava then na mfumo wa hina a wu la ku landzelela ntiyiso straight va le ku protecteni ka ku va na tikhampani leti va nga na toho vo Nigeria va na tikhampani leti va nga na toho vo Mozambique kwihi hi leswi swi hi dlayaka nemetwe yin'wanyana president va nga yi endla leyi hi nga ta yitwa loko World Cup yi hela mfana liwa Kaizer Chiefs liwa hi ku ya hi mina wo lo n'wi yisa laha ku va penda ntsena hi timhakeni ta ku va tlanga World Cup a ku nga ri na munhu wa ku basa ri kona se va teka mfalo ya va n'wi yisa loko ku ri ku mukhalabye contract ya vona a yi va pfumeleli ku loko World Cup yi hela loko va caciwa va ni evuduweni vafana a va ta vula swin'wanyana hi mfalo ya inkomo mukhalanga ai tselelilwe ka se mangu namsava loko vuya mangu namsava hi vuya hi bulana risenga maluleke statistician general lava nga ta va kha va bulana hina va byela ku kotara ya vungani yo sungula ya lembe ikhonomi yi ndlandlamuke hi tandza khoma ntlhanu swi vula yini leswi swiyenge leswi nga hoxa xandla ka ndlandlamuko lowu ku nga va ku ri swihi kambe ke a hi tweneni lava nhleka a ku na munhu la 0860002543 nangona ku Afrika wa vulavula a hi amukeleni un'wana nhleka hayi mpfukile khalanga papa mina hi pfukile hi ngovo hi pfukile a khensa inkomo ta vulavula ku ne a hi nkomati hayi nkomati suweya ne isuwe mawele ya lo okay ya mawona mhaka leyikulu a na government na varhangeri va hina va hi fika va le ku hi feleni mavona va yima na vanhu va le na va ku ta ku famba va siya ku vandzela hina va tshami va tikungeriwani swi swa kahle that's why va za ku va na mashimashi a swi fanele swi nga ri kona swilo swo fisiwa ka khale a fanele va hi lwele kusuka khale loko na n'wina mi nge suku mi ya tirha Zimbabwe njhe loko mi fika liya va ta va mi vutisa va ta mi te yini la mi te masiku mangani mara vona hayi vo nghena hi le masikwini kambe i varhangeri kumbe i vatirhi va hlangane hinkwavo varhangeri lava na vatirhi hinkwavo va hi file masibona kumbe vatirhi va ndla hi mhaka ku varhangeri a va ndli nchumu a ni va ri tlhambi bola kusuka kwale nhlokweni kusuka kwale nhlokweni hinkwavo ku moxekini anti va fanele hi lunga njhani tukeriwa swi le ku tikeni swo homoxeka kambe loko vuku swo homoxeka mi fika njhani kwalano hi ku president va vulavurini mi vulaka leswi va nga vulavula ku nge cinci nchumu va vulavurini na vona ku vona phela loko va ntiyiso na vona va na nandzu va tiyini ku na marito va nga vulavula la vona va fanele tikhampani leti qachaka vanhu va le handle ti tekeriwa magoza lava va nga handle a hi swi vekeleni mbangu lava va nga hava maphepha lava nga hava maphepha se vona lava va tirhaka le ka vona vana hi na show vona wona maphepha va lava va tirhaka le ka vona ku sukusela loko lava va nga khomiwa lava va khumbeka ka swiehlo swa ku yiviwa ka mali liya va a ku se vulavuriwa nchumu hi timhaka ta ku va la tikweni swi nga ri nawini se swi vula ku va na maphepha kumbe a ni swi twangi a ni tivi okay na nkarhi wa kona se wutsongo mani ni nghena leya ntsongonyana leya maybe yi nga ndleka a Cape Town leya se yi hundzile papa a hi tshikeni a hi yeneni ya twa mahungu leya se yi hundzile papa mina a khensa swinene ku mi tena tlhelo rero ya loko a tlhela Cape Town hi vulavule ngopfu hi swona swe le Cape Town kumbexani mi ngo ta ka nkarhi luwa wa mani na mani a xikarhi ka awara ya 12 ku fika hafu ku bila awara ya 12 mi ta tisa tlhelo rero hi ndlela yaleyo kambe sweswi a hi kumeni mahungu ya misava na Misho Justice Machines Misho la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona sweswo mingisero munghana lona FM inkombo timinete ntsena ku phela awara ya 13 ku nga ri khale ta va ka hi bula na statistician general Senga Maluleke kambe ke hi nga se bula na vona a hi sunguleni hi twa kun'we mi nga kandziyisa rito ka 0657443911
mi kandziyise mo ku yini wo sungula hi loyi anda rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi eka ni khalanga na cintani ka Afrika wa vulavula timhaka letiwani ta vanhu va le matikweni le handle ti nga hela hi xilo xin'we ntsena loko president wa hina kumbe mfumo wa hina wu tiyisa milawu lomu tibotarini swa ku loko va nghena vanhu lava nghena va ri na ti-passport loko va nga ri na ti-passport leti ringaneleke a va ngheni va tlhelelisiwa andhaku ku hungutiwa na ticoco ku va vanhu va nghena hi ticoco va pfumelela maphorisa a nghena hi ticoco vanhu lava ta hi le matikweni se va fanele vurhangeri bya hina byi tiyisa voko ku va na nawu lowu tiyeke lowu nga ta xupula ku va na masocha ya enough laha thoriwaka ni maphorisa ya va enough laha thoriwaka na ku tlhela va nga ngheni la tikweni va ri hava ti-passport a ku ri France kuna makawunyana inkomu namlosa botpet aka Afrika wa vulavula vulavula na Usikos botpet tiko ra hina ri tshiki swilo swi onhaka ene se swilo swi onhake ngopfu ku ri swi lunghiseka swi tlhelela vutshan'wini swi ta tika ngopfu a ku na nawu botpet hi mhaka ku vanhu vo ta hi ku famba va endla hi ku rhandza tibodara ta hina botpet i nghena hi leswi i swi lavisaka xiswona ku na tibodara tin'wanyana botpet loko wo va i kha i huma Zambia eta South Africa i nghena hi le Botswana a Kazungula loko nga ri na maphepha u nge ngheni laha nghena ni bodara ya Beitbridge kumbe la a kuma tipoto hambi mi nga ri na maphepha ma nghena so easy so mfumo wu tshike swilo swi onhaka ku fika laha swi nga fika kona ni nga mi nyika xikombiso xo hetelela n'wina botpet ma vona loko i ri munhu wo ta hi ku famba i nge ya pfula kereke ematikweni mo karhi la Afrika a swi pfumeleriwi sweswo mara la South Africa munhu un'wana na un'wana i fika a ti pfulela kereke a endla hi ku rhandza so swa tika Inhlekani ikhalanga muhumelerisi na vangiseri va Munghana Lonene wo vona hi loko se na vona president i kuma se va thole vaakatiko ve le handle se himpela va nga yima va vulavula ku hey famba na kaya a hi swi tivi phela sweswi ku lava nga pfala lavaya hi va le kwihi lava tirhaka ka phalaphala sweswi se mhaka leyi i ndiya leyi ya hi to hi pandzisa tinhloko hikuva a ni mboxekoto a wu kona loko va march and march va yima va ku taniya va tlhela va vula na due date ku hi ti 30 vana va yima kaya va relaxini vana va le ku ndleni ka nchumu lexi va nga ku xindleni hi sweswiya swo chaviseta ku hina hi ta susa nyimpi halaya na ku huma kaya ya vona president wa vona ku hayi loko vo vuya hina hi ta endla leswi kasi mbitsi yi fanele yi dyiwa hala South Africa kwe kaya ka vona va yi lavi mbitsi hayi a ku yiwu kaya na hina hi sala kaya inkomu Ifikani lonene Butpet na vayingiseri va Afrika wa vulavula Butpet vanhu va ku huma handle a va fambi mina ni yima na yaleyo 100% a va tlheleli lomu va huma koho va ta laniwani hikuva va khome maphephe va khome timfanelo Butpet ku loko va endle swilo va ta kota ku kumeka hi xihatla Butpet a ku hava South Africa a yi na nawu loko mo yi langutisa kahle a yi na nawu vanhu vo tingheneli ku rhandza ende vanhu lava ve le matiko ya le handle Butpet lava lexi ni nga ta mi byela xo va yisa lava bihe timbilu ngopfu loko ho yaleyo ho tsutsumele ka vole leswi va nga bihisa swo timbilu vanhu lavaya namuntlha vo to ku xokola tihlo va veka i karhi yi hanya mindzuku va ku tsema ndleve va veka mundlwani va tsema xinkunwani va ku dlaya hi swintsongontsongo tsemele hi swintsongontsongo va bihe timbilu ngopfu vanhu lava loko mo va langutisa kahle a va na timbilu ta kahle a va tlheli a va tsamaye ka khotso a va yi kaya va ta vuya kahle Ihlekani khalanga eka Afrika wa vulavula vulavula na hlayisa ncoko la tshembisela kaya le Jim Jones mina ni vona nga ku president u vulavule kahle ngopfu kahle ko ku vanhu va South Africa vo rhandza ngopfu ku sola hi ku havele ku n'wi laveni mizalo wa president ya hina hi yo problem ya kona u vulavule kahle ngopfu a nge vuli ku munhu un'wana na un'wana se ha n'wi hlongola a fambi laha tikweni ra hina ra South Africa ku ri hi ku ku na tikhampani to tala leti nga investa la South Africa khalanga koko loko munhu swilo a nga swi twisisi a nga swi twisisi u to tala ku solasola u vulavule kahle ngopfu president u vulavule kahle ngopfu a ku vanhu lava nga ri ku na maphepha
vo fana va famba kahle kahle va kuma maphepha va ta kota ku vuya kahle. Ukayele lexi eka Afrika wa vulavula. Muhaxi wa kon'wana ni nga se hlamula xivutiso xa n'wina. A ndzi ri le kaya lehi weekend ya ku hundza. Munghana luwa wa n'wina luya Nawu Maboko Hlangwane. Tlhele a ni tsundzuxa ku mi xeweta muhaxi Pat Khalanga. Na swi tiva ku na vakhalabya va kokwani Justice Makamba le ku yingiseleni va ra va hambana na nongonoko lowu. Ku hlamula xivutiso hi ku kongomisa. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. ila inga kona mingiselo mgana lona FM 13 minutes ntsena ibira ora ya 13 nongona ka Afrika wa vulavula itere da bulana mngwana tila statistician general Rusenga Maluleke bulana bona la eka landzelelisa tinhlanhlayo ku ya la tipfuapfueka kona ka lembe eka kotara leyi ya kusungula hitwa ku very economy ya tiko yi fambise ku yini ngopfu loko ka ku langutiwa ka timhaka ta ku kube na ndlandlamuko wa tanda khoma n'we loko ni nga hoxi hloko hi suka ka kotara yo ya vumune ku ya ka kotara leyi hi yo mhaka va ku ikhonomi yi ndlandlamuke ikhonomi ya ka tanda khoma ntlhanu kambe lava swi tivaka kahle i mun'wanati statistician general Rusenga Maluleke hi ku hina hi ri la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona ayi va amukeleni mun'wanati vakon'wana nhleka Ilosili vakon'wana hi losani vayingiseri va Munghana Lonene hi ku angarhela. Akhensa hi hlanganile namuntlha la andaka loko tanihi Statistics South Africa mu humese tinhlanhlayo ta kotara yo sungula ya lembe ra 2026 swi tikomba ku ri na nomboro yi nge tanda khoma ntlhanu wa ti-percent swi vula yini la Hileswaku ikhonomi muhaxi loko yo va yi tirhe kumbe hi ku tirhisa gidi ra tirhandi kotara leyi ka kotara loko hi ku kotara hi vulavula hi xiphemu xa tin'hweti tinharhu to sungula ivi ka kotara leyi landzelaka yi tirhisa gidi ra tirhandi a yi ndlandlamukanga leswi leswaku yi tirhise gidi ku pfuvapfuva tinhundzu leti nga tshikaku ti laveka kwala tikweni kumbe matikweni ya le handle se loko yo tirhisa gidi kotara leyi na gidi kotara leri landzelaka ra tirhandi a yi ndlandlamukanga kambe loko yi za yi ndlandlamuka hi loko yi hundze leswi yi nga tirhisa swona kotara liya ya ku hundza se swi nga leswi loko hi ku yi ndlandlamukile hi tanda khoma ntlhanu wa ti-percent swi vula leswaku yi hundze nyana ku tlula lahaya ku kota ku pfuvapfuva tinhundzu ni vukorhokeri byi nga kona lebyi lavekaka haleni tikweni le matikweni ya le handle swiyenge leswi swi nga hoxa xandla ka ndlandlamuko lowu loko mi kha mi swi tshaha xin'we hi swi n'wanati xiyenge lexi hileswaku loko hi languta ku hoxa ka xandla a hi languti goza leri xiyenge xi kulaka ha rona eka tanda khoma ntlhanu lowu wa ti-percent hi languta xiyenge lexi nga hoxa ngopfu xandla se xiyenge lexi nga hoxa ngopfu xandla i xa timali lexi katsaka swiyenge swa ku fana ni tibangi tiyindlu ta ndzindzakhombo ni vukorhokeri byin'wana ni byin'wana byi nga ha va tifeme ta magqwetha na maloyara kumbe magqwetha na vuinjiniyere na ku xavisiwa ka tiyindlu leti se ti nga akiwa leswi vitaniwaka real estate se xiyenge lexi xona xi nga hoxa tanda khoma mbirhi wa ti-percent ku kota ku xi kha xi hisa ka goza leriya ra tanda khoma ntlhanu ku na swiyenge swin'wana leswi nga hoxa xandla xiyenge xa vurimi xa vutleketli ni xiyenge xa bindzu lexi hi nge i trade hi swona swiyenge leswi swi nga hoxa swinene kasi xiyenge lexi xi nga tirha hi goza ro ya mahlweni swinene i xiyenge xa vurimi xi tlhandluke hi 3.9% ku nga 9.9 wa ti-percent se swi nga va ku ri na swiyenge leswi swi tikombaka ku swa ha ri ku tikeriweni kumbe leswi na swo loko a swa hoxa xandla kumbexani tanda khoma ntlhanu leyi a yi ta cinca yi va nomboro yin'wana xiyenge lexi nga tirhela endzhaku eka kotara leyi leswaku swiyenge leswi hinkwaswo swi nga tirhi swi ringetile kambe a swi tirhanga hi ku tlhariha swinene
xiyenge lexi kambe xi nga tlhelela endzhaku loko a xi nga tlhelelangi endzhaku a hi ta va hi vone nhlayonyana yo hundzanyana leti ti-percent leti hi vulavulaka hi tona i xiyenge xa manufacturing ku nga mpfuvapfuvo wa tinhundzu ta ku hambanahambana xona ke xi hoxe xandla hi ku tlhelela endzhaku hi 0.1 wa percent xi tlhela xona hi goza leri xi nga tlhelela rona hi ku ndlandlamuka xi tlhelela endzhaku hi 0.8 wa ti-percent. ku na nhlamuselo yin'wana yi ni tikelaku la Mwanati ya household consumption expenditure mikama yin'wana loko mi kha mi lavuta ka timhaka ta ndlandlamuko kumbe ku ngoka ka ikhonomi ma swi languta swi swa muxaka lowuwani kumbexani yi ma ni basisa la hi ta kota ku sungula kwalano ku loko mi kha mi swi languta mi languta yini nakoho xifaniso lexi mi nge le ku xi voneni ku fika sweswi ku nga va ku ri xihi kambe endzhaku ka loko ni hundzise 40 wa ti-second leti landzelaka. Ku lahlekeriwa hi murhandziwa wa wena a swi olovi. Eka Clientele hi twisa leswaku ku lahla varhandziwa va hina hi xindzhuti swi na nkoka swinene. Hi hakela mali yo lahla ku nga sela 24 wa tiawara naswona u kuma airtime ya ntsengo wa 200 wa tirhandi loko u endla xikoxo leswaku u ta kota ku endla tinqingho ta wena ta nkoka. Nakambe hi sirhelela ku fika eka 13 wa vanhu eka ndzindzakhombo wun'we. SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani. Sweswo mingisero Munghana Lonene FM hi le ku buleni na Mwanati i statistician general Risenga Maluleke. Hi bula na vona la eka ndhaka loko va humese tinhlayo ta ku ndlandlamuka ka ikhonomi eka kotara yo sungula ya lembe hi ndlela leyi. Mwanati a hi languteni ka timhaka ta matirhiselo ya swa timali ka tindhawu kumbe ku nga va ka loko hi kha hi languta kotara leyo sungula xiyimo mi vona xifaniso xa njhani? Xo sungula muhaxi a hi languteni loko hi languta ikhonomi hi languta hi matlhelo mambirhi. Swi fana na loko hi khome mali liya ya nsimbi liya yi na matlhelo mambirhi. Se ku na leswi hi swi vitanaka production side ku nga tlhelo leri ku tumbuluxiwaka tinhundzu ku nga ha va vurimi swirimiwa leswi tirhiwaka le kumbe swicelwa swi ceriwaka eka ndhawu ya swicelwa kumbe ka swiyenge ka timayini ni migodi hinkwayo. Ivi hi tlhela hi languta expenditure on GDP hi leswi nhundzu leyi se yi nga tumbuluxiwa yi xavisiwaka xiswona kumbe yi tirhisiwaka xiswona. Se loko ya vulavula hi leswi hi swi vitanaka household expenditure hi leswi vaakatiko lomu makaya ku nga ri vaakatiko un'wana na un'wana loyi a nga haleni ka mindzilekano ya Afrika-Dzonga nga ha va muakatiko a nga ri muakatiko leswi va xavisaka swona tinhundzu leti ti nga tumbuluxiwa. Se lomu makaya lomuwani vanhu va xava tinhundzu ta ku hambanahambana. Xo sungula mi ta tsundzuka ku loko vanhu va ri lomu makaya va xava swakudya ni swinwiwa leswi nga riki swa swipyopyi food and non-alcoholic beverages. Va xava swakunwa leswi nga swa swipyopyi mafole ni swin'wana ni swin'wana. Va xava mpahla kumbe swiambalo ni tintangu kumbe swo famba hi swona. Va hakelela tiyindlu mati ni gezi. Va xava tifenichara. Va hakelela rihanyo ra vona ku nga health issues. Timovha ta vona ku nga ha va ku va famba hi tinqolo ta vona ta ku hambanahambana. Va hakelela mavulavulelo ya vona ni vuhlanganisi communication ni ku famba va ya lomuya ka tindhawu to tsakisa va ya dya lomu ti-restaurant na le tihodela. Va hakelela dyondzo kumbe va hakelela swin'wana swa ndzindzakhombo. Hi leswi hi swi vitanaka household expenditure hi leswi va swi tirhisaka ka leswi ikhonomi yi nga swi tumbuluxa. A hi swona ntsena leswi endliwaka hala ka tlhelo ra ku tirhisiwa ka nhundzu leyi ni vukorhokeri lebyi nga tumbuluxiwa. Hulumende na yena ku na government expenditure. Ku na ti-investment ku nga vuvekisi lebyi vekisaka hikokwalaho ka tinhundzu leti nga tumbuluxiwa. Ku tlhela ku va na export and imports. I tinhundzu leti ti nga tirhisiwangiki haleno tikweni ti humaka ti ya ka matikweni ya le handle na leti hi nga ti tumbuluxangiki leti hi ti kumaka ti huma ematikweni ya le handle ku nga ti-imports.
se hi swona leswi swi tirhisaka nhundzu ni vukorhokeri lebyi nga tumbuluxiwa kusuka le ka production side ku nga ka vutumbuluxi. se swiphemu leswi swimbirhi ku ya hi laha mi nga swi xaxametaka kona mun'wana ti tsakisa hi ndlela leyi mi nga swi hlamuserisa xiswona kumbexani switandzhaku na hina hi nga chava tlhelo leriwani ra tidyondzo hi kota ku swi twisisa kantswa ku swi na nsusumeto wihi kumbe ni ta swi vitanisa ku yini swi tirhisana ku fika kwihi havumbirhi ka swona hala ka ku va tinhundzu letiya ti nga tumbuluxiwa hala ka vumaki ka swa vurimi ka yini ti ka ti xaviwa halawani swi vulavurisana njhani ka timhaka ta ku hetelela ku va na ndlandlamuko wa kantswa ku tlula kumbexani wa lowu hi vulavulaka hi wona ku nga va ku ri na lava va ndlaku tinhundzu ti tala ti tshama ti nga xaviwi kumbe vanhu lava va fanele va xava va nga ri ku xaveni sweswo swa ku taniya. A mi lo tsutsuma ni ri n'wexe vakon'wani le xikolweni ka timhaka ta tinomboro na tidyondzo na hina van'wana hi tsutsumile hi lo tlhelela na va lava nga ku tsutsumeni sweswi a va tlheleli xikolweni kambe hi ku kongomisa eka mhaka leyi hi khumbaka hileswaku nhundzu yin'wana na yin'wana leyi tumbuluxiwaka laha tikweni ku nga ha va fenichara ku nga ha va swa vurimi matamatisi kumbe hi vulavula hi ku tumbuluxiwa ka swicelwa nsuku kumbe yini swa tirhisiwa haleno tikweni loko swi nga tirhisiwi swa vekiwa lomuya ve nge hi le storeroom swi vitaniwa inventory i nhundzu leyi nga tumbuluxiwa kambe a yi tirhisiwanga hi nkarhi wolowo swi vitaniwa inventory leswi swi nga tirhisiwiki haleno swa humesiwa swi ya ematikweni ya le handle swi vitaniwa ti-exports se leswi swi kumekaka ku a hi switumbuluxi ha swi kombela ku fana ni mafurha kumbe oil mi ta tsundzuka ku mafurha lawa hi wa tirhisaka ku endla petrol na diesel a hi wa tumbuluxi haleno ho wa tisa haleno leswi vulaku i ti-imports leswiya se hikuva hi kha hi languta ku tumbuluxiwa ka tinhundzu leti tirhisiwaka kumbe loko ti nga tirhanga ti vekiwa ti ta hlayisiwa ti ta tirhaka nkarhi lowu taka kambe hala tlhelo na leti hi ti koxaka ka matiko man'wana na leti hi ti rhumelaka leswi hinkwaswo swi fanele ku vitaniwa leswi nga swi le ka balance hileswaku swi fanele ku komba ku nhundzu leyi humaka na leyi fambaka ya ringanela hi yi pima ntsena hi ndlela ya ximali leswi vulaka swona i ku loko sweswiwani mina na n'wina ho kombela wun'wana wa xaka a hi khurhelela nghadi ya hina le kaya kumbe a hi endlela khumbi ro karhi a hi akela hi nga n'wi hakeli hi mali hikuva hi tirha xixaka leswiya a nga hoxangi nchumu eka ikhonomi hikuva a nga hakeriwangi hi mali liya ku ka nga hakeriwangi swi ta vula ku a nge kumi vukorhokeri byo karhi hi mali liya leyi a fane a yi horile. Loko mi fika ka ku sweswiwani xiyenge lexi xi tlhelele ndzhaku mi va mi kha mi swi langute hi tihlo rini na nga mi nyika xikombiso hi ku va kumbexani mi kombisa ku ka xiyenge xa vumaki xi tlhelele ndzhaku hi 0.8% leswi swi nga kokela ndzhaku tiphesente leti a hi ta va hi kha hi vulavula hi tona ta ndlandlamuko wa ikhonomi ivi mi kombisa ku ku na swiyenge swo tala leswi swi komba ku tlhelela ndzhaku mi kombisa timhaka ta swa mafurha sweswo swo loko ku tlheleriwe ndzhaku ku va ku endleke yini. Loko hi languta tinhundzu leti ka manufacturing kumbe ka vumaki ku nga ha va ku makiwa ka a hi vulavuli hi miako laha yo fana na tiyindlu hi vulavula hi vumaki bya swilo leswi nga fanaka kumbe na tifenichara kumbe vumaki bya tinsimbi leti ti tirhisiwaka ku lunghisa tinqolo kumbe mimovha kumbe vumaki bya switirhisiwa swin'wana na swin'wana ku nga ha va tifoxolo kumbe yini loko hi ku swi n'okile kumbe swi tlhelele endzhaku hileswaku swi ta vula ku loko ku ri ku tirhisiwe miliyoni wa tirhandi ka kotara leyi nga hundza ka kotara leyi ku tirhisiwe hansi ka miliyoni ya tirhandi ku kota ku fikelela vumaki bya tinhundzu leswi hi ximali se loko ku tirhisiwe hansi ka miliyoni swi vula ku xiyenge xexo xi n'okile a xi tirhisanga ku tlula laha xi nga tirha kona n'hweti leyi nga hundza
ku kombisa hi nkarhi wun'wana hi tindlela ta matirhiselo ya timali na kwalomu makaya hala ka household expenditure leswi hi nga swi tirhisa loko kumbe munhu a lo hola 100 ra tirhandi nyan'waka kumbe gidi ra tirhandi ivi lembe leri tako a hola ku tlula gidi a hola gidi na 200 ya tirhandi swi ta vula ku muholo wa yena wu tlhandlukile kambe loko o hola ehansi ka gidi ku nga hava 800 ya tirhandi 800 rand a ka ha ri yona 1000 kumbe 1000 liya swi ta vula ku u tlhelele endzhaku se hi leswi hi swi langutisaka xiswona hi tihlo ra ximali nemetweli van'wana nemetweli hayi yi twa karini se swi tava swi a hetseleni ku hi nga lahlekisiwa futhi ni nge mi katsi ka ku lahlekisa vayingiseri ku ni nga tikumi ni vulavula hi timhaka ta ku lahlekisa vayingiseri kotara yo hetisela ya lembe n'waximu ikhonomi a yi ri ka 4.4% kumbe yi ndlandlamuke hi 4.4%. Sweswiwani yi ndlandlamuke hi 5.5%. Loko hi fananisa tikotara letimbirhi swi nga pfumeleriwa ku vula ku ikhonomi yi ndlandlamuke hi 5.1% loko yi fananisiwa na kotara leyi nga hundza. Muhashi wa kon'wana loko hi languta ikhonomi a hi hlayirisi swona leswiya swa ku fana na n'wampfundla na n'wamhunti ku a hi swekani ni ta ku natswa leswi swi endlisaka swona hi leswi a hi suki hi ku kotara leyi hi ku va ni se hi tlhandluke hi ndlandlamuke hi 5.5 hi ku va ni yi hundzanyana lahaya hi ta hi ya susa tikotara a hi tirhi hi ku susa kotara ya liya hi langute yi ri yoxe yinisi sweswiya se na leyi hi languta yi ri yoxe yinisi sweswiya kambe lexi hi endlaka xona loko se tikotara leti ti hete lembe te ta nyan'waka ta lembe ra 2026 hi ta teka tikotara letiwani hi ti katsakanya loko hi ti katsakanya mi ta vona a ho susa hi susa hala na hala hi kotara loko hi ti katsakanya hi tlhela hi languta ntiko leswi hi swi vitanaka tiweight ta tikotara toleto hi leswi ti nga tirhisa swona kumbe swiyenge swo karhi swi nga tirhisa swona se a hi ngo to hlanganisa hi ku leswi se hi nga tihlanganisa ti hi nyike nhlayo leyi hi tlhela hi languta ntiko wa swiyenge swo hambanahambana na mahoxelo ya xandla contribution se hi ta vuya na nhlayo ya lembe hinkwaro. Nemeteni Mwanati hayi xibele tindleveni khenseli swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku hengeta Mwanati. Ku khensa mina muhashi na ku rungula vayingiseri hinkwavo va Munghana Lonene ndza swi tiva leswaku loko ku bula mina na n'wina va tshama va riye ndleve. Tiyisi ngopfu laha xitshabyanini laha na ku vona khenseli Mwanati. Sweswo miyingiseri Munghana Lonene FM statistician general ri senga mali ku na miyingiseri rin'wana ni byerile vito leri ra statistician general a ni swi tivi kokwalaho ka yini ri rivela kambe ni kombela mi ntsundzuxa mi nga heli mbili ntsundzuxeni ku hi tirhisa roho ku endla leswaku hi ya mahlweni hi tinyungubyisa hi ririmi ra ka hina ma vumaka ko ku dyondza ku heli hi dyondza siku rin'wana na rin'wana se ntsundzuxeni va ka hina hi kota ku ya mahlweni hi dyondzisana ku i mpfumapfumo wa yini a va vula ku na un'wana a ni nyiki vito leri ku ndlela ku ni nga ha vuli ku statistician general loko hi hlangana na vona nakambe la moyeni hi ta tirhisa rito ra Xitsonga sweswi a hi tweni n'wanga misava awara ya 2 ya ta va ya yimisekeni kusuka kwalano hi bula na mera wa masipala wa Tzaneen. While there have been calls in some circles that I should resign, nothing in the Constitutional Court judgment compels me to resign my office. The Constitutional Court made no finding of any kind regarding my alleged conduct. The court made no finding on whether there was prima facie evidence of misconduct, nor if the alleged conduct, if established, justifies impeachment and the removal of the President. Instead, the Constitutional Court judgment reinforces the principles, the rights and processes underpinning our constitutional order. This explicitly includes the right to take the report of the independent panel on review. I therefore respectfully want to make it clear that I will not resign. To do so would be
to preempt a process defined by the Constitution. And I can confirm before the South Africans today that the investigation which these members were involved with in Gauteng has unmasked the syndicate. And this syndicate involves, amongst others, politicians who are currently serving in Parliament. The law enforcement officers include the members of the South African Police Service, the Metro Police, and Correctional Services. They include prosecutors in Gauteng province, the judiciary, and all these are controlled by the drug cartel as well as business people in that province of Gauteng. Se inkarhi wa nhlokomhaka a hi dzikeli hi anamisa miehleketo. Afrika wa vulavula. Afrika wa vulavula nongonoko lowu nga wingisela mingisero wa mehe eka nhlekani lowu wingisela nongonoko Afrika wa vulavula ku haxela wona Trix ka studio 2A hi le Apologwana. Loko ka hi vulavula hi kutani la ku bula na mera wa masipala wa Tzaneen ku nga tatana Odas Ngobeni i bula na vona la andaka ra ku mingiseri a nghenile la na ye a vilerisiwa hi swin'wana loko na ha vulavula ku nghena ka mingiseri a vilerisiwa hi swin'wana swi tsundzuxa leswi ni nga vilela hi swona loko ni sungula nongonoko lowu ku ve na ku hamati aka tindhawu to tala a Giyani leswi swi hehliwaka i ku va mupani un'wana wa vatirhi i rivele ku hlengeleta mati se ni tshame ni ya kun'wana na Mlambya hi ya fika hi vona mati lama hlengeletiwaka koho se a ni tivi ku hi koho la nga rivala ku hlengeleta koho mati lama kumbe hi le mathangini ke hi ku loko ku ri munhu loyi a nga rivala ku hlengeleta mati laya a hi na Mlambya swi vula ku Mlambya va n'wi tiva munhu loyi hi nga n'wi landza na sweswi hi ya fika hi n'wi byela ku bavo mane tshika ntirho hi ku a mi le ku tirheni mi rivala ku hlengeleta mati se kambe a hi telangi swona mani va amukela hi twa ku va angula va ku yini Mlambya ku na swimbirhi leswi hi lava ku va hi va vutisa swona kambe a hi sungula ni va xeweta Mlambya hlekani mi amukerile laha le ka Munghana Lonene FM. Enhlekani ka n'we Khalanga na le ka vayingiseri va Afrika wa vulavula. No a ya khensa swinene kumbexana xo sungula ku mi khensisa ku va mi sukele ya hemba hi mikaya ka yisa kona hi vitana hi timhaka ta mati ya mopani ku ya fika la se vengeri mi fambisa masipala swi njhani se swi tshamini se swi na vhiki. Ya i vutihlamuleri lebyi hi nga byi amukela hi ku titsongahata swinene hi tiyimiserile ku tirha na vaakatiko. Ku tiyimisela ku tirha na vaakatiko twanane la ya la mugangeni loyi a ni tshamaka woho ka N'wamitwa Nkambako total service delivery butete vaakatiko hi le ku humeseka mali ya ku aka bridge vaakatiko hi ti akela bridge loko ne mpfula vana a va koti ku ya exikolweni ene ku na munhu a nga za khukhuriwa hi mati a za humesiwa laha nkoveni wa ku tsemakanya ka muganga lowun'wana se hi shota service delivery mi shota service delivery hi mhaka ya ku n'wina mi ti akela biloho akela biloho kona ku vana a va loko ne mpfula loko mi nga mi ti akela biloho mi tanihi vaaki mukhanselara wa n'wina va ri yini mukhanselara a va le ku tshuneleni a va tshuneli kusuhani hi vona mutsa meyara wa hina a nga ringeta ku i ta fika hi 2 a ta vona ndhawu leyi mukhanselara meyara wa n'wina lontshwa meyara wa n'wina lontshwa ya i tshembise ku namuntlha hi ta fika a ta vona ndhawu leyi vaakatiko va spendaka mali ya vona se hi sweswo Mlambya a hi sunguleni kwalani mi vuye miya I ntiyiso Khalanga ku loko hi kuma swiviko leswi hi vona na hina swi hi khunguvanyisa swinene laha hi nga teka magoza ya ku hi fanekele hi tshunela ku vona ku swi na ntiyiso ku fika kwini ene ntiyiso ku hi fike hi kuma ku vaakatiko va le ku akeni ka xibulohani lexi ku nga xona xibulohani lexi va pfumelaka xi fanekele xi va pfuna ku ri va kota ku crossa ku ya emugangeni wa Akanana between Akanana na Mgwazini. Now hi fike hi vulavula na vaakatiko va hi hlamusela ntlhontlho lowu va hlanganaka na woho hi minkarhi ya timpfula and of course na hina even before hi vulavula na vaakatiko hi kota ku vona ku ri nkarhi lowu hi nga fika hi woho wa round 2 vana va xikolo va ri ku tsemakanyeni kwala ene vana va xikolo lava va nga le ka ti-grade ta le hansi swinene so hi
kombise ku ka vaakatiko va fanekele va yima ku ya mahlweni na ntirho lowu va nge le ku wu endleni ene ni ta mi byela ku why hi teke xiboho xexo mhaka ya ku fana na mabuloho a hi mhaka leyi ngo aka hi un'wana na un'wana ku fanekele ku va ku ri na ti-engineers lava kotaka ku va va tiyisisa ku hi kunenenene bridge leri or blower leri ri nga kota ku va ri fambisa swilo leswi fanekele ku swi fambisiwa whether i timovha kumbe i vaakatiko hi fanekele ku va ku ri blower leri ri nga certifiyiwa. That is why na sweswi sekani walowo a na na tiawara timbirhi ni huma a mugangeni wa Thavini laha ku nga na pedestrian bridge leyi nga teka malembe swinene ku teke malembe mambirhi i project leyi fanekele yi teke 6 months ku fike laha engineer nga fika a ku vanhu lava fanekele va ri fire blower leri va ri sungula hi vuntshwa hi mhaka ya ku va vone structural defect. Now blower leri vaakatiko va aka nani va ri akaka va aka hi switina leswiya hi swi vitanaka ti-RDP swi nga duma ku i ti-RDP leswi ni nga ta mi byela ku a ku nge vi blower leri nga ta va ri tiyile leri hi nga kotaka ku tanihi mfumo hi ku ha pfumela ku vaakatiko va ya mahlweni. Lexi hi nga ti boha xona i ku hi ta rhumela team already team yi yile ve le ku endleni ti-proper design so hi fanekele hi sungula ku vona ku hi tekateka kwini mali ku hi sungula hi ntirho lowu hi tikhomitile ku loko November yi hela hi ta va hi hetile hi ntirho lowa and you'll understand Khalanga ku leswi endla ku hi vulavula hi November it's also because a hi project leyi a hi ri na yona ka IDP ha ta va na leswi hi nga ta boheka ku hi swi hlamusela na le ka AG ka auditor general ku why hi tikuma hi endle project ya ku fana na liya while the project was not in the IDP mara sweswo hi leswi hi nga ta teka vutihlamuleri bya ku ha swi hlamusela ka auditor general because hina priority ya hina ngopfu sweswi ku vona ku vaakatiko va kuma vukorhokeri. Ni khomeleni tani hi vuya hi ta vuya hi sala a swi khataleki leswaku u rhumeriwe ka CCMA xiphiqo xa makheniki xaxameto wa swikweleti wo hoxeka kumbe ku herisa vukati loku nga kanetiwiki. Clientele Legal yi nyika vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla eka maAfrika-Dzonga hinkwawo. Tipholisi ta hina ta fikeleleka hi yimele milandzu ya vaaki vugevenga na vatirhi. Swipano swa hina swa nawu etikweni hinkwaro swi yimele ku ku seketela 24 wa tiawara hi siku naswona tipholisi hinkwato ti katsa mbuyelo wa 5,000 rand ya beyili. SMS munghana ku ya eka 43971 yeleyo i 43971. Clientele General FSPL nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo. sweswo mingisero mugana lona na FM akomandlela nangana ku Afrika wa vulavula emakume mbirhi timinete ntsena ku bela awara ku nga si ba awara ya khume nharhu hi le ku buleni na ya khume mune hi le ku buleni na meyara wa Greater Tzaneen ku nga tatana Orders Ngobeni lava ngeteri andaka loko va yi twe vaaki va kha va la mugangeni wa akanani kumbe akani va kha va vilerisa hi timhaka ta xibulohwani va nge ri ta teka goza ra ku va hi endla kambe leswi ni nga swi twa laha milandzani khensiri ku va mi ni khomela riqingho lero leswi ni nga swi twa i ku veri va hehla ku muyingiseri lava va nghenini laha va vulavurile na mukhanselara loko ku ve impela a swi boha ku buloho ra muxaka loro ri endliwa ku fana na system yi lava ku swi endla i ncini a xi endla ku ri nga endliwi malembe ndzhaku mukhanselara va mi nyika xiviko xa njhani lexi a xi tsandzekisaka ku va na xibulohwana lexiwani. Xifaniso lexi nga kona Khalanga i ku ku na patu leri ri tsemakanyaka ri hala ka muganga lowa but at the same time vaakatiko va kombisa ku patu leri ri le kule na laha va lava vona ku nga ri ku nga va ndlela ya ku hatlisa ku ri va kota ku tsemakanya ku katsa na vana lava va karhi va ya exikolweni leswi swi nga swo maybe swi nga hetelela ni believe ku at the same time mi kuma ku vaakatiko va karhi va nga ti hoxi aka tinhlangano tani leti hi va ku hi ri na tona ta ti-IDP public participation because ha ku heta process leyi and a hi project leyi a yi ri ka priority list hi ku ya hi nxaxamelo lowu hi nga na wa ti-project leti fanekele ku ti implementiwa ka lembe ximali 2026-2027 now but because hina hi fanekele hi responda ka xivilelo xa vaakatiko
hi vone swi fanerile ku hi va vulavurisa. Lexi ni lavaka ku tlhela ni xi kombisa Khalanga ku loko hi karhi hi vulavula na vaakatiko particularly lava nge le ku rhangeleni a va ri ku rhangeleni ka pfhumba leri ra ku aka va kombisile na vona ku va va heta biloho leriya swi ta va lavela timali ta ku tala. In fact ku na tatana Xingange lowu a ku ri voha hi vulavula na vona laha a ku ri va nga yimela vaakatiko va ku va heta ntirho lowu swi ta hi tekela tibiliyoni. Na swi tiva ku ri va nga vuli tibiliyoni in a true sense of the word mara a ku nge vi ntirho ku va xibilohani xa ku va xi tiyile a ka ha ri ntirho lowu a wu ta va lehela ngopfu. That is why hi teke vutihlamuleri tanihi mfumo. Se swi vula ku sweswiwani mi va tsundzuxa ku yini? Va tsundzuxa ku a matshan'wini ya ku va tsemakanya ndhawini leyi nga hlayisekangiki loko ku vona ku nkarhi wu fika wa ku nga tsemakanyeki a va tirhisi patu reriya rin'wana hambi se swi ri jikaku kule loko n'we ha tirhana na rona leri mi nge hi n'hweti ya Vahukuri ri nga va ri herile. Ya hi leswi hi nga va tsundzuxaku swona ka nkarhi wa sweswi ka tsemakanyeka Khalanga ka tsemakanyeka hambi vana va malembe ya le hansi va nga kota ku tsemakanya. Ngo va problem loko se ku sungula nkarhi wa timpfula laha hi nga ta kombela ku ri va nga ri tirhisi hina na team ya hina ku nga ri khale hi ta sungula ntirho walowo ku vona ku hisa ntirho lowu wa ku va lunghisela xibilohani xexi va kota ku tsemakanya ka ndhawu ya ku va yi ri safe kumbe yi nga ringanela ku va nga tsemakanya. Because leswi ni lava ku tshikelela i ku biloho leriya hi leswi va ri access swona a ku ya va disaster and a swi ta tlhela swi vuya ka hina tanihi mfumo ku hi pfumelela vaakatiko va aka biloho se biloho ri dlaye vanhu because biloho ra ku akiwa hi switina a ni tshembi ku ri nga va koho ku va biloho ra ku tika ngopfungopfu loko hi kha hi nga swi tivi na ku a no va muinjiniyara mara loko ni vona ntirho lowu nge le ku endleni aka pedestrian bridge leyi hi nge le ku yi endleni petanenge leyi na yona yi nga salela ndzhaku na leyi ni humaka yona namuntlha i mhaka kuma kota ku swi vona ku va na tinsimbi ta reinforcement a ku nge vi mhaka ku ri ku khata hi ku vekela stela switina na cement ku fanekele ku va ku ri na proper structural design leswi that is why laha hi boheke ku va fayisa u fayisiwile contractora a tlhela sungula hansi hi mali ya yena. Ni nyika xifaniso xa 6 months na 2 years xiviko mi xi kumini xa ku hi fike njhani ka xiyimo lexi? Va hi kombisa ku ve na mhaka ya timpfula ene swin'wana hi fanekele na hina hi swi pfumela ku of course mi nge koti ku aka swibilohani leswi hi vulavulaka hi swona loko mati ya ha tele ku fana na hi ndlela leyi timpfula leti nga hi tistekisa xiswona ngopfungopfu lembe reri ra 2026 but at the same time ku ve na issue leya ku at the time laha mucontractora a hleketa ku se i hetini u fanekele se ku tlhandlekiwa leyara leya ku se vanhu va famba henhla ka yona muinjiniyara a fika a detecta ku na laha swi kaleke swi nga tshamisekanga ku na defect la ka structure lexiya ene hi nge riski hina hi ku hakela loko muinjiniyara a kombisile ku ri ku na defect leswi vulaka ku ri at the particular point loko xibilohani leya xi hodloka ku karhi ku ri na vaakatiko then hi ya teka vutihlamuleri and so hi khensa ku va muinjiniyara a kote ku hi pfuna to that extent ya ku ku fayiwa ku tlhela ku sunguriwa because ntirho lowu hi wu endla ku fanekele ku va ku ntirho wa ku va wu ri wa xiyimo xa le henhla lowu na hina hi fanekela ku hi tinyungubyisa hi wona tanihi mfumo. Ni le ku tivutiseni ku sweswi ma ha ku fika ku Mlambya ka masipala wa Greater Tzaneen a ni kha ni bula vhiki leri nga hundza na executive mayor wa Vhembe lexi va nga fika va hlangana na xona ngopfu a ku ri mintlhontlho ya mphakelo wa mati. N'wina loko mi fika kwala ka Greater Tzaneen leswi mi nge le ku swi voneni ngopfungopfu i yini swibilohani mintlhontlho ya njhani leyi mi nge le ku langutaneni na yona hi mpfhuka mi sungurile? Ma kombisa Khalanga ku masipala wa Tzaneen to a particular extent wu stable una management of course a hi na municipal manager sweswi ku na munhu loyi a nge ku acteni mara lava ti-union hi nga na voho hi hlangana na voho ma kota ku vona ku ri no va tiyimiserile ku seketela ntirho wa mfumo ku ya mahlweni. Mintlhontlho leyi hi hlanganaka na yona ngopfungopfu loko hi karhi hi vulavula na vaakatiko one hi yoho mhaka leya mati but number 2 i mhaka ya mapatu. After timpfula leti hi nga va na toho loko lembe ri sungula mapatu ya hina ya ku tala a ya tshamisekanga mi ta va mi tsundzuka ku ya na nkarhi lowu ku nga va na ndyangu lowu nga boheka ku hetelela wu tlakula
Ntsumbu kusuka amutini ku ya aka main road ya R36 hi mhaka ku va mapatu ya hina ya nga fambeki. Hina vanhu lava nge le ku hi pfuneni because the plant ya hina a yo vheta yi nga kota ku ri yi khavara ti-ward leti hi nga na tona ta 35 hi nkarhi wun'we. Ku na macontractor lava hi nga na voho lava hi nga va rhumela aka muganga yo hambanahambana ku va va karhi va pfuneta ku grader but also regraveling. Ku na laha hi boheka ku hi cela misava kun'wani hi ya gandla ku tshamiseka. Now leswi hi nga xi pick up as well ku na va lava hi nga va kombela ku ri va hi pfuna va ti-service providers. Van'wani va vo i ti-chancers because mi kuma grader ya tshama masiku mambirhi va ku a yi na diesel. And hina hi va hi karhi hi allocate masiku yo karhi ku ri munhu plant leyi yi fanekele yi va hour 10 for masiku ya 5 kumbe 10 yi va yi karhi yi tirha yi basisa switarata leswiya ku ri vaakatiko va nga fanekelanga va na grader hi mhaka loko ku ri na nkosi leswi hi nge le ku sweni. That is why tolo hi va vitile vanhu lava hi nga va na ka ti-contract hinkwavo tolo a hi ri na meeting na vona na ti-ward councillors hi va byela ku ri matirhelo lama ya nge hi pfumeleriwa, maybe a ya pfumeleriwa ka nkarhi walowu nga hundza sweswi hi nga koho ya nge hi pfumeleriwi. Loko hi kuma report ya ku grader yi tshamile hi mhaka ya diesel hi fanekele hi vona ku hi endla njhani, hi swi lunghisa njhani ku ya mahlweni. Swi ta vula ku va contractor valava a ya ha expect ku ri va nyikiwa ti-contract ku ya mahlweni. So mhaka ya mati na yo hi vulavurile even tolo hi ve na masipala wa hina wa Mopani a va hi rhumele MMC lava nga responsible for mati hi kota ku va kombisa tindhawu leti hi vona ku nga ri ka ha ri na ntlhontlho ngopfu. Ti-ward councillors va karhi va presenta ku hina hi na problem ya so laha hi nga ta va hi karhi hi tirha na Mopani ku monitora ku swilo leswi va makhanselara lama nga swi submita swinene swa landzelerisiwa. Ni khomele tani hi ta vuya hi hetisa mi ta vhe mi ni byela ku i mani MMC lowa mi ri na yena hi ku na n'wi lava hi ku Agiyani se va nghena ka vhiki ra vumbirhi va ri ha mati sweswi i nga ri ku hava agency ka timhaka ta Mopani hi timhaka ta mphakelo wa mati kambe endzhaku ka leswi laha a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona. Ntiyiso mingisero Munghana Lonene FM vativi na vinyi va yona hi le ku buleni na meyara wa Greater Tzaneen ku nga councillor Odas Ngobeni. Hi bula na vona laha hi kha hi languteka timhaka leti ta vukorhokeri swi sungule hi muyingiseri loyi a ku le ku ndliweni xibulohani leyi a ka N'wamitwa le hi ndlela yoyeleyo. Mulavudzana khensa swinene ku va mi hi khomele tani kwale mi nge le ku ndliweni xibulohani ku hehliwaku ku na phayiphi yi hindzaka hi kun'wana kwala yi boxeteriwini leswi vaaki va vilerisiwaka ku kumbexani swi nga hetelela swi tisa mintlhontlho ku ya amahlweni. Loko mi ka mi vulavula na MMC wa Mopani va twala va swi twisisa ku ntsaka hi ku mi huma koho kumbexani na n'we mi nga va mi kha mi swi tiva ku swiphiqo swi nga va swi ri kwihi loko swi ri koho va swi twisisa ku timhaka ta mati i mhaka ya xihatla leriya ra ku a vanhu a va fiki va pfala mati va ku phayiphi yi boxekile va ya ku tleleni. Ku na munhu sweswi Agiyani ku hehliwaku ku i rivele ku hlengeleta mati a ni tivi ku ma hlengeletiwa kwihi. I mani MMC lava a mi hlangana na vona Mlabs? I manana Maditshego Sifufi i MMC va ku va ri na ntokoto swinene i malembenyana va ri MMC. Lexi ni lava ku kombisa xo i ku nkarhi wun'wani swi lava ku tirhisana ene hi leswi hi va ku hi tshikelela na loko hi karhi hi famba emugangeni yo hambanahambana. Loko swilo leswi karhi hi tihlanganisa na tihosi a hi karhi hi kombisa ku ka tin'wana ta ti-problem leti hi va ku na toho laha mugangeni ku va ku ri ti-problem leti va ti vange na hina tanihi vaakatiko. Emugwazeni ku na swihehlo swa ku na vaakatiko lava na vona va nga lo ti boxela tiphayiphi leti ti fanekela ku tiyisa mphakelo wa mati eka vaakatiko vo hambanahambana. Not only laha mugwazeni ene vo teka mati lama va karhi va cheleta masimu. Mati lama hi nga ma basisa ku basisa mati a swi durha ngopfu Khalanga. Swi durhela ngopfu ku va hi basisa mati hi ma humesa plantini hi ma distributor vanhu va sungula ku cheleta masimu hi mati ya lama hi nga ma basisa. No so hi kombisile ku hi ta boheka ku tirha na Mopani ku famba hi languta timhaka leta ti-illegal connections because muganga ya ku fana na va Xihoko a ya ha kumi mati hi mhaka ya ti-illegal connections. I know for a fact ku of course ku na project leyi Lipele yi nge le ku teni na yo ya ku yi sungula pipeline
ya ku se yi fanekele yi yisa mati ka muganga ya va xihoko na yin'wana na yin'wana. But at the same time swi vula ku vaakatiko na vo hi fanekele hi va hi karhi hi pfunana ku lava va tivaka va nga endla ti-illegal connections hi va boxa. I know sweswi ku na lava already va nga boxiwa, a hi kombisani na MMC ku hi fanekele se hi sungula ku va na program, joint program ya ku ya laha ku nga na ti-illegal connections ku nga ri kona ntsena a mugangeni wa ku fana na vankomanini na koho ku na ti-illegal connections. Loko mi famba switarateni ma swi vona ku mati ya le ku halakeni, no one cares. So hi fanekele hi va hi karhi hi tirha na masipala ya hona wa Mopani because in the main hi voho va nga na vutihlamuleri mara hi fanekele hi vona ku ya va seketela hikuva hi tirha na vaakatiko. I mani Orders Ngoveni wa le Mopani sweswi? Ni nga va ni nga swi tivi kahle Khalanga. A ni xivutiso swin'wana xivutiso lexi ya a ni swi landzelela kahle. No ni nga hemba ni tikuma ni mislead va yingiseli. Ni twe na van'wani va Giyana ni kha ni va vutisa hi timhaka ta ku hama ti Giyana va ku hina hi le ku n'wi tiveni ku mani Orders Ngoveni kambe a swi na mhaka hi ta n'wi lava. Yingiselani la mera a ni nga ni bula na va Musanda va Madaje vhiki leri nga hundza va te u kayela leswi eka Munghana Lonene FM. Se a hi languteni ka timhaka ta hi ku kuyiwa ka nhlawulo sweswinyana swi vula yini? Swi vula ku loko mo tlhe mi vuya mi ri na matimba malama mi nga na wona ka timasipala teti va nga ka tona va ta ya mahlweni ku hava xiboho xa ku va lava yi nga va nghenisa sweswi loko ho vuyelela va ta ya mahlweni va ta nghena a dibeni ku fana na yin'wana na yin'wana homu va ta diba loko va nghena va nga wa vona wa tiva dibi a dibi loko u risa tihomu u yima le ndzhaku ti nghena a dan'wini ya loko yi nga humi yi nwerile a ni vula ku se swi vula ku va ta loko kufumeta xitulu dibi wa ri tiva u tiva na ku nwela swi vula ku risile se va to kufumeta xitulu sweswi ku lava ku kufumeta switulu na hina laha hi nga tshama kona hi le ku kufumeteni switulu hi le ku tekeni ti-decision a vona a va teki ti-decision a ku vi vona va convince ku ti-structure ta ANC ku ti va veka ka ti-process a swi fanelangi ku a ku hava moya wo kwetsima u nga ta chika u ta wu va pfuna a ku vulavuli mintirho. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani. A no vulela ku loko mi nga swi twangi Milambya ku veri swi ta ndisa leswo i ntiyiso Khalanga a ni nga swi twangi na xi twisisa na xifaniso xile xa didi mara a ni yi teke hi ndlela ya ku ku na ntlangu lowu wa bolo ya milenge loko ku endliwa ti-substitution ku sale 10 minutes 8 minutes a swi guarantee ku hi mhaka ku nghenile hi substitute u fika u kora 3 ya tibolo ka next match i ta sungula ka starting line up. So na hina swi leswi ha swi accepta ku ka ha ta va na ntirho lowu fanekela ku va u ri kona because swi ve clear ku hi hetisa term ya 5th council leyi nga sungula hi 2021 ku fika 2026 loko hi sungula mfumo lowuntshwa laha vaakatiko va ya ku hlawuleni hi ti 4 ta November so it's a different match altogether. So swa endleka va fika va ku rawa nga tlhe hi sungula match hi mhaka ku hi kore 3 goals kumbe va ku hawa ku ve na ti-own goal mara leswi hi nga ta swi avoida hi ti-own goal a ni voni ti ta humelela. Se mi hetsela mukuyini ka vaaki va Greater Tzaneen lava kumbexani va nga va ku va mi twa ro sungula kumbe ra vumbirhi mi kha mi vulavula ka xiyanimoya lexi hi ndlela yaleyo? Hi tiyimiserile ku tirha na vaakatiko ku yisa mapfhumba ya ku antswisisa miganga ya hina. Lexi hi lavaka ku xi tshikelela as well i ku hi ta va hi karhi hi tihlanganisa na vaakatiko. Of course a ku ri na shortfall ya yi ri koho ya ku a mi kuma ku ri masipala wu hlangana na vaakatiko hi mhaka ka timbizo endzhaku ka kotara. Ni vulavula na n'wehe sweswi Khalanga hi na 2 ya timbizo leti hi nga va na toho ka lembe ra ximali 2025-2026 instead of 4 a hi vangi na 4 leswi tikomba ku ri a hi chavanyana ku ya ka vaakatiko. Se hina hi nge chavi ku ya ka vaakatiko hi tiyimiserile na vona va nga chavi ku va vulavula na hina. Nampundzu ni kume message
ka muakatiko a kombisa ku ha swi vona grade ra yi tile mi yi gandlerile mara ni kombela mi ya vona because laha va nga gandla ko loko timpfula ti vuya swa endleka ku tlhela ku hi va na problem i experience leyi hi va ku na yona se hi yile ha swi vona hi matihlo ya hina hi tlhe hi n'wi nyika feedback hi n'wi byela ku at least ha swi tiva ku patu leri ra Mokgapeng ring road ri na budget hi ta va hi karhi hi ri pave kusuka ka lembe ximali ra 2026-2027 so feedback ya hi lava va hi hlamula ku ri hawa va hi karhi ha swi vona mi le ku tirheni mara hi vona 1 2 3 kota ku va hi karhi hi tirha ku ya mahlweni khenseli swinene milambyela ku va mi tinike nkarhi wa ku bula na hina un'wana i ri mi byela mukhanselara mati ya huma ha khensa se ku xota mintirho hi ta hlamba hi ya kwihi tingo swa vaakatiko swi nge heli Khalanga swi acceptile mara as long as hi kota ku va nyika the basic services because loko hi tsandzeka ka the basic level hi ta va se hi karhi hi va endlela xihoxo swinene khenseli milambyela hlayisekani va na siku lenene ku dya ku engeta ku khensa hina ni le ka vayingiseri inkomo sweswo miyingiselo Munghana Lonene FM lava hi bula na vona tatana Orders Ngoveni i mera wa Greater Tzaneen a yene ni ya twa ku mahungu ya misava ya ora yambirhi lama hi nga tshemisa wona ya fambisa ku yini kusuka kwalano nongonoko dzumba na mina hi rito ra Ike Ngoveni mana siku lenene mi tiphina ku yingisela Munghana Lonene FM mina ni Khalanga Pat Matebula nongonoko humerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa mana siku lenene nani tata Kulusala ntsena masiku mambirhi leswaku mphikizano wa bolo ya misava wu sungula. Xana a wu swi tiva leswaku Afrika-Dzonga ri ringanele ku ya eka khapu ya misava ka mune hi lembe ra 1998, 2002, 2010 na sweswi hi 2026.